pana o lo iai. Ea, malona manu le fiafi lua se pulu lima. O se venga apno pa antoa lava lo pa uti munga a waopa sa la toa mai kai koe kai kitaia kai waka o mai sibodel. O le mkwa mafa ti munga lo a waopoi. O se venga mre nai wai kato roto rua mataupo taunaki manu tu. O lo pa upo ti munga lo a waopoi. Se venga mre nai pe plenty pa sa mai kin country kispon most. Pei la mua Wellington ni. Fai mai amenia fa muan. Sai cho le pa uki munga na sa vali ma ko i wani mata e ana munga I voi mangu ia le na o la pa uti munga I la mo Wellington me nisi ba nganu tu ai pe o klai sete ia se pa ia la ba pito la lo sa fo alen o lo pa uti munga awa malua e lo ko malulu o sa venga na tana tau venga si tato to no sa mo ia o lo pa pa ti e mo le wila mana tua pe la talo ia malo si tato to no e pele o to pinga mo tato loto Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata waise isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. E silia ma le se lau fale oloa I Samoa e mawhaiona whaanga I le talo whawaucha mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talo whawaucha e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talo whawaucha mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamatalanga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Awani MBC whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific 7s lua afe lua sumar farm. Wale balai o le Manuka Rovers I Mangele I le aso tona I lua se fulu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moe. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific 7s o le lua afe lua sumar farm. Aso tona I lua se fulu tolu o November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O mana umie o e po se isi o lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia ngila o le kio. A eva mai ina se fulu 5 iva kolu. A mo.
Radio Samoa, Vivela A. Santa,
Talaflava o David Tua le nei o lo e whaafunga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Mai
Yo se pong manios. Wow, Pelisa Mikaele yo timu la funi mai lo mo tua o te bile to mai lo su lo iba belute ta le tu la tasi ta to se atu tu ar sunga se yo le mo lau pa ngasol pa le ta to por clam se pa ile tu la pa ta tono lo mo rian malo ta to no ne o oli ma po mo tai to le ta to ia yo su tu langa po ne ba nga po I o le tau tua le Radio Samoa o nisi o puanga o na ian se o manu e ko lengi langa au loko o mai sale longa ia ma ave ia se laka o ken plega ili ia mta ina le maani sila stona ia e toi whero ai poi ma le to lenga pari sa la pai stai meo luma ia la to au ni tata o maputa se ipai poi stai ma le piapi ia e o foroba mpa tata patu le atoro tata o tunu mai lava I monga maulunga pa ia se o pito titi ta lofa lava Patalo po ia pa au tana lelo pa tuno pa unia so stapo alto ro nei mala langi atoa le ngata le auto vine o tau suina le vai o soifua ni nganga mo ia mo malo foro pa tana patu patalo po ia tuno malo tuno tonu bana bala ia no foanga no si ta to fa maoni le lofo le mo to soifua la le nai tu la langi manatu mai po ia ma to ia ro nei tu sa pau ata to fa mlianga lo ta to tu mo lunga I pelo no inga foropa pa ta robatu ya tuno mauta lofa lava e a pe po so mo tanga ngasi mo to malawa le ngano to tano silfia le li po mai lana pa mana longa pa ya tu Iane mo na manosi ta to te nga mo ia mo lon pingalo poropa pa ta robatu foi Mano le tunu malanga mai le tu ke lope pa talo patu lo la to tai la to le la to le ala I ia le tanto ma puto lo mo no le po ngala po stai mi to tali lo to fa pena lava na ye o lo po le pa ta no fatu ta no lava pa ta no po da uso tina to pa pino tu le la to fa salanga so sto ese io no foanga le pio ese alo tu musu le nga pa io le lo potu te mano lo ete la ngona le pa iato le lofo le li foi mai o la ngona le salamo le wi ona te mai ai le oia to e foi ia o le na alo fa tu mo to li pa sananga la mana I pana witi to le Radio Samoa Oli ma ponga mo mtaito se e pa I foi sai me le fiapi ta lofa ta lo lava nei minute tanto se antu sai le foi le fionga le pole le trimana ho sai autos fionga le li yanga mana tainga mana tani tu nai tasi ia o tau tua sunga ya se uli malau tatou tala I vai whanua I lau lama ngana pe ona sila pi ai ia tari tonu o lau manuia lama malo tatou tro o le soe leo awa sila fia malo tatou no mori wha malo wha tai tu le toa ia me se foi ia o te mali vai la unga lo va pena fo ne pe ngai foi ia ma tau mwhainga I lato o ha manoa mo atu e pong o umale amatai umale amauta to ia sona I moa le ua to e fonga ina le pili lona tolu ia tātou te whamoe moe lava I le li e mai me moni ia ma tātou fia ai si tsenia to e fo I mai tasiva lua whāna I le tasiva whaiva ia tari tonu e manuia mea umare whamaoni le lopo le li ai mori whamalo whaatai te mani o lo taimita li ia ma lato atu e pongi mai lato uma lava le atoro tātou tunu a matu whamalo ma whaatai le so ia lo whaponga I le ponga ina o le lona tolu ia pe ona whaponga le maro le tātou tunu e manuia mea umare lopo lo tātou watua ia mespe o nisi mtau polo papena poi si le pia le maro le tātou tunu Mato wantu le si au sanga e fiti mato maro longa I fiti ia ole winga la tala le kampo ya mole usta I mar pa longo ia ole teo sa mato no foi le mama I nai I le malai mani le fiti ia ole winga la tala ole mele ole ngata I fale na mo mua fa I lo mai tanga tole o teo mai ia nona tau atu awane I tō wō tō te lele pe ausi pe tae ele I ngā tai whale o matawhanga tu lou I le anga atu le mea lo tō mapau ia nona whae no atu ia nawa lava vore si le fia te leni me tupu ma o le winga lau tana mole maka o kier ke deo mani ngai ngā tai whale o fiti ia o pakuna kwa inga ma ngai o le wha longoa Maro skai o mea ka hauanga, au nge wako ua ale mea, wana po I hau e, ka ilo pe ise a au e kusa mara au leie, ni oi,
e alu lau se lau lep se de kai o pira e oi kai le vola au ta vai le sunga le au swimming pool le kau su se so ma ke oi pe se ma ke mo ma le au swimming pool ai o le wingo la tana me mo fa longo fe la vai te nga ai le me te ana lai pe te to te ta fa mo to wainga ia tonu e mamao o le hotel tangata wa lava si pia i mea lo tutupu tu tonu lo to i fane si o la to fue tonu o lo no fai o le winga la tana ese le manga o pa le anga po fea so fiaro ke ka ele tu lo le ngana wa sa yelo ma fa pongonga uma alu lo marga so e lo le pichi ngai pichi e oi wa ka fi nga tai fane ma neia ele mama ai i mata fanga pichi ma neia le ia ele fai aso loko ma fai ar finga no o la tolo tai mtali fo tono o telo fai ai fa pe tai fo ni tanga ta mo fai no mai o le mata utia o le mata utia o tu langa roia so le mako pa i mai ele atose lo va so mako ngia pa no so le maliu fasio ma le parangi o ai al mariele onga wai fa au kala ia pa al mariele onga ale ko mako ke ese le winga na utana sa mora tunu pene ne fa tunu fa manatu lama o fe lava to te anga iai hotel to no foi la to wala mar silfia ma nei mo mar fa longo mo sta muri eta yana po ata yala eta watu muri ai e leila se me ke se to e fo ia maro fie lo wai manu ia me ma ko foi mai ngi sole o pa ko ma ko o pa o ko mo ma nga ia mo fa longo mo sta pongu e o ke alu ia kai lo peka ko fe lo pa o le maria le e ka si me wo i fo ia wo lo fo i le ni tu langa i te pen ja le maria ta sa ia wa ki ra ko le ia se e sa wa le ia sa lo ko ia ki ia le me ke e ke e o winna o e te ta pena i so se ala te alu ia wa la male puinga o le me tanga ia le la wo fa longo fo i o le tangata fo i wa lama lon si le fia le me no foi le to fa ponga le maliu mai no tu ai nga lua malonga fa mo lunga wa lama lon si le fia fa me o ia ngo porga ka wa tau tanga o no foi fa ia maria le nga anga po e po nga fine ta mo e po ni si tan pe o i e lo tau wina ta to pe pa ta la pongo e pe e ma lie mai le ango i ta to ai maka o kia e onga ni me tupu mai ai asia wa pe ana pa atu e tatalo tato to fata mala po tato ya le lava le tato e le lava puipuia i lo le tong tia pe lava nga ia le mbalo le tono e le pa tono ina to fa mamao na lofa le di fo ia tato poto mana tamai ma po tono ai ya ma lofa tai tato o mai lo nga tono le vayaso la solus fulo november o lo fa to mo amoro tato sa pa ingon ne tau sang tato te le lo ne me tupu mai pa mo manu i le lofa le tua sa ngale mua tato po la ngai toi pa yaso le ne tau sang lu o ma fa o ala mani mala mani po nga to le inga mai tato fa mo le tua e manu ia me uma na minute se sa ile atu le fio le pole ya lo li ngal mana tai ngal mana le pole o le chi mana ho se otus Papia inai oi ana música malie musica ileva pate ai lo vai mai ang maluenga vai ai au fica nei soita esa via mo via vai atu wa siva eva mai la ia de alfa i mai otara when you see your malage chick helena wa okay eva mai la ia pure lava o i lau fica avea lava o le musica e mapu ai o tina na ia paanga nge vai vanga e mo moli atu le nei pesa ia o lo paanga le ngata ia te roa pa pele lo langi atoa mo o ngai pia tau tua mo e Samoa e ala i le taleni o
le musica esa we say efa pipia maya ita eva mai la ia le alfa I mai otara when you see you malage chick and no okay eva mai la ia pila va o I la fika avela va le musica e mapua io tina le mapu tinga papipia inai oi ana musica mali musica ileva pate ai lo vai mai au luenga vai ai au fica nei soita esa wia wo fia va ai atu wa sila eva mai la ia le fa I mai otara when you see you malage chick and no okay eva mai la ia pila va o I la fika avela va o le musica e mapua I o tina se fai mai o le nei party e fa o le nei party ai asu foi o le musica e pista le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo bafu se fai mai o le nei party e fa o le nei party ai asu foi o le musica e pista le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo bafu eva mai la ia le alfa I mai otara when you see you malage chick and no okay eva mai la ia pila va o I la fika avela va o le musica e mapua I o tina eva mai la ia le alfa I mai otara when you see you malage chick and no okay eva mai la ia pila va o I la fika avela va o le musica e mapua I o tina Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Bye bye, I love you, and bye bye, bye bye, la música.
pai mai ai lau lue mai e sipa sipa mai la musika. Se Maria tenga ya fiu tala pa unga pai sau siva ya me se poli se Maria la moia wine se au le mapo chinga pe pa ponga po nei ba nga oli le salulu lo nga tono le yaso solo spuro no ve malu o no fa tau tu ale radio Samoa le oli po mo taito ya se pa e po se time le fia te tono lo ni el mano ta to no le wo tu am ta to tu ba lo nga tono ole ne po iba yaso i le rofa mananga leo lo tātou tua i la tō lungo le ala pe la man wha manatu pea mō tātou uma e leo se pātou nunga i ai pule ala ka malum kua lo whaitalia na mei te soi fō maorai teito a ua le pao ngā ina telefoni tā tia le laro lau telefoni pao no tia i mōta malawa te sao noto te whiu a talanoa ai a tupus pe whea i lungo le wala pe o nā le li lifa i ai tau o langa le radio Samoa mo tātou malama o i lo mauta mo lawa tali telefoni ia o mo le amno o saonga le mo i mauta mo lawa tā ua tele le alo le mo i mōli pe lama no whai atu tā ua tele ni whalu lawa o tupu mai le waku alu le ako tuli lo sao ne lo po ela sao kumakau malanga vale ai tuli lo lan me matu kamalai a ongo me le vale langi malalangi sorry e le kai ku mori turi a toila marka sao pe na ya ai tanga i le lungo le wala ta ua te le le mori pasia mori le stu langa o a wala o train mana tu a fo i vai aso le tene to fiere ni man liuma to pe mai o le tala pe fo le e le tari tonu ai no fin ngara mo o fe tau i ta bana ma le train pe fo le ele kari kongu ia o le train e se ane mehel zoi a le ka abane anu lungo le awala ai sea o le pesili lana iai pe ai sea o fe tau iai le ta abane ma le train mana tua pe anu pa e ta ua le rolo le mo e taime e le ola i mo ringa e ta ofia le train ia le train a ka ofia ko ngai a ka ofia ko i o tana ku mai kai mission pe wa pui ke le train e le por ka abane ngon ka ofia ku o le se sengana le na ua lamba le silpia manu ta so no tanga ile le ta ua le le mu pe ke wakwa le ora mari mori o train ta ua le slow down saunga le mo foi tamatau to te pale ele a cosa me ke no ke pa ro kom kau pa danga vale like dia saunga le mu malanga ale lo mo ko le nga o e trusting ale le se la o fa la me ka o fi me o le sa o train ia la o le o fe o ke me fe o zai mo ringa ia sa war train la ko walu la ko vai desi si ka pia ai masau ko mo vai la vai so len kenge sau ka na pa no ai le ka ko ngelo fin ngal mo no to fe tau le ta ba ne pa le train pe e funny bo le lo fa pongo ma pa ai de mari e le mari o mo so i fu ona ole pa ta man la ta so ia tu atu na to fa mo e fe wa ia lungo le ala e ma fo po io sta lo ta to le ia e pa ka mana ka ko o le moso ta inga ma le pule o le Trimana Jose Autos wasi le pia no whare sa tu ia maa i le tau tua le aro li ngan mana tai ngan mana o le maua o pēsi lawa o whia ngai ma whontanga e a manisi fo ang clients lawa whatonu wina ai le alo wana au sa o le pule oro tasi 5.5 oro tasi 5.5 pole o iwa lua fitu ono fitu iwa o iwa lua fitu ono iwa e oe, petal no sa o wea lato o fisa au tu, lua fitu o wha o lua fitu, lua fitu o lua o wha fitu. Ngai sa o la male lua sun Maru Atkinson Avenue i o tau, maua le leia, whapsa ngai Maru Peka Kinga e nga, mō mua le whaisau Peka Kinga e mai lea ngamru mai tutu, mai lua spurunga se kongi hela o Peka Kinga, i oe, e lemba ngatu ua le ano, ia le lo tala no sa o le pule, o lua tasi 5.5 fionga ngamru mana tai ngamru mana, e le tautua le tui mana, o le maneia po le lato, special na ia, special finance, silinga tali seu, o silinga tali seu, ka amilo i au kilangi manu tutua oi, ua le karia ka ua whare konghun ka kongi ai ka alafu,
Nei na se me te pole, silinga tani seu loa, aru sa o ai angaruan mana, aru sa o, pai lengwhai mai te tok sau sa o ia o he. Ai e mai o io, mama nino e lau whafonga tūranga ese ai, e maua lau tāpare. Ai te reanga waala, I whaamunianga na iei pe mawai, e mwhanga asi e mai singa korsura ko ero pengsing. Ai kasi me whaakumua nau pengsing I pe amoro ka mane, e ta lia le whaale tonu o lautongi ai tā rafu. Maua lau sa, ai te reanga waala, mora cashback, manisi o tūranga wapena, nisi promotion, o lo whanga solo, ore tau tuare tūmana. Maua lau tā mane whaapatai le tua mai whaapatai le pule, o le tūmana yanga ran mana. Ai te reanga waala, nisi o whaamunianga, ia manino, ma mai o io. I te fōua e masau ko a, e kana ngofa mai tau tō, o ke sau I e leanga lau konge e ka napu, e maua lau ka aole, maua lau lima se lau, se whaamone mole. Koe rako marese whaamone mole ku ui. Ia ngai, I o le Lawson Waru Atkinson Avenue I o tau, tau tu ale tūmana hause autos, oro tasi, lima whaamalu, ono whaalima, maore leila ma, varu minute ona tāle o le tūlai tasi, ia, tāle tasi, tau tua se uli manau, tāna whātu, e le, mai a papatai a mosa ma le ainga, o lo ewa mai, Dandy Long, Merpone, alo whātu papatai, a mosa ma le ainga, ia pena po ia tau tua, ma le ainga, lo maputa mai, ia ma mei, a vito fa meu o ki munga kele Brisbane, io e, ma ngai o kele soa vai, o kele le pai le pore le peo le paipa, ia, ma lo le va mai tau tua, alo whātu, ka te Rika, Elisala, ia, ma lo la ma papatai, maputa mai Brisbane, so lo Ioane, ka lifa, tau le whai, ia, ma lo papatai o nai manuia ano sina ati mai Meravet, ia, ma lo la ma papatai ano sina, ele li nai mana losi, mona matautia, lop te atu, mona matautia, ia, ifo siaki e sina, ia, ma lo la ma papatai, Marietta P. Marietta lopa te atu, ma lo la ma le eva mai, Marietta, me ainga, ia, manuia po I po fuanga ne po I, ia, oli o le salulu, o ngā tonu le yaso, tātou, ia, pena po ia sene, jolo, kua ta sene, ia, ma lo lava whaapatai, ia, la eva mai Melbourne ma le ainga, pena po ia lua, la buka whatau I, ia, ma lo lava whaapatai, whaasalafa, mo I awa pati, ma le sunga le awao, iu lio pati, alofa atu mo lua, sunga le awao, iu lio pati, tuea pasalafa ma le nofo alo, mo I awa, whaapatai tele lava, ma apta mai, manuia poi, e loa I ngā ngei kako practice, to iata seo manutafa, kano whai alofa atu, ma no lava le eva mai, io, to iata seo manutafa, penafo ia Agnes M, ia, ma no lava, apa io misi lo suafa, ka lako aso wakura hukupe, pe apa pe misi lo suafa, io, misi lo suafa, ka lako wakura hukupe, apa lau misi, io, le peserare mo,
Malo taitolon sa ia fatalo fatu tapo ingala tinu ilini foi oli ia o se fa poponga foi ne tala ia wala no tapo mai tala tomua wa mai anele hi koi o lali sila sanga ore aiene to tele to mai te fia ai tu sama sai inga soi formalo loina taloga o la mara ia wala se kiti le kapia le langi ele fatu ia la to e la to te loina oia ia fa fonga ia il fa lo telino ne tala kili le pili o se au ngani lea mai le sabali te kea ngā mao le hikoi a o pai lumo le pare mene Wellington le asona fi mai foringa mai o le mea tonu le nai wha onu tupu mai ai o le ale sila sanga o le ai nei o pātia le National ma New Zealand First o la tu whaalia e la tu te leto e lango oina le whaitau ngalo na lua o le tu la fono tau whaawhia le Treaty Principles Bill a David Seymour le Act le sa ma foi sa vai te le hikoi a Maori ma le au lango a pe tai e tau o umiatsa tai me fa tali te dia il fa nga solo e ai nei lo le melo mana na oile au te e se li ma le fast food wa fe tanga te te sa ta pa ina le vame to a violetu la fono il fa le fono mo foi tonga lua ina ia vame fa mu te ai ina o mai ar foi tonga mo le pili wa wina tu ne le committee filfilia le ole a fa longo ai tal sanga tan talo kele o na fai ai leo ni ala tō whautuanga i le parlemene i li poti, pe te tau lea tūla whanu tō whaofi o na whaawa wina. Ai a po ani tō teu teunga, e mu whai on whaia. O na komito whamasnonga, o le ala tō taliaina ne ia tāl sanga tisia e whaato ai atu. Te iau lia leso fito i anu wari. Ai o le whai ungo Februari, e mai ai tāl sanga tō whafonga. E ono masina o iari whawe mo e whai ai ngā sengar komiki i nei tāl sanga. O le Party Act wa email ya tune ia na aulang lango e ta pai le fai o la tu tal sanga te
Ma le tai David Seymour, o le minista lango foi o fa mastonga, o e falia. O le komiti o le ava no le mo te umo ni sila. E faari ai o la tu langona i le fa pefea o na fa liwina le pili i le taimi o e nei. O le partia le Greens, o tusi fo ia la tu te iala mo ana au lango. I lungo le la tu upengo fa mtalanga, le partia lo te e le pili. O le panemia Christopher Luxon, o ia tu le komiti o le whamasnonga, pe o le iloilonga le komiti fiflia o le awhai titia i lalo mai leo na masina le umi, e iloiloi nei le tū la whono. Ai o te tai le partia le Labour Chris Hipkins, e pe ona te te le pili o i tā ua, e le mo mia le tele atu se teime e iloilo ai, ma i tā uai, o le au whaingo te ngata sāpai lumo le palemene, o whailo ai o la tū langona. Ai o le temere o le tamatai pai pula le partia Maori hana Rafiti mai pe Kalak, sa whaari lona langona i le haka, le sa i whai e tono le palemene le vastu wai. Le sili ma le fitela un miliona sa matamateina i le kelope. O le tamatai fai pule sa i lungo le proklame fa sa la le morning shift the podcast. Sa fate ia ina o tuli matia te ia le kopio le tula fono to fa au le Treaty of Principles Bill David Seymour. O le tula fono sa pasiano fai tongo momo i tono le mot fono le so tofi le vasto right. Habitat. O se ava no le sa ma le tamatai fai pule pito te le vo le parlemene. E fati no ne haka a o ia stai waina le tula fono to fa off. Valia mai be Clark. Sa le iso na manatu e na te whaia le haka. Ma ia ta wai o le liso ate i tae o le pāti ia ra wiri wai titi. Sa ulua i fuafua na te stai waina le tula fono ma te le haka a petai. O le tula fono sa tuli mati ia te ia. Sa ia i lua lava e yesu pasalanga i whaono whai ia te ia pe o le tausanga i wha mano wai. Ma ia ta wai sa ia sailo ina le tula fono o nei le ai se winga ia teia. E nao le luas fului tula sa pasalai mai pi Clark, mai se tasi o vainga mawa e ufa momo wina nei le tala anga le pārmene o ni sila. O a inga mamatua e whata oto tula fono mo teime mātamatai ala tu whana ulungo televise mai si device. O whalaudo ai le ola malolo ina pitu sili ona le leo tamaiti whasalongo teime māstani e momo ai. Ma o le ama whai ona whai titi ai po i le lamatia i le sa ona puta. O se unga le nao si sua suenga fau. O le sua suenga ma le University o Aukilani ma le University o Lontona. Ta la tu whao ngai nei wha mau maunga mai le lima pe pitsi lau tosu ma le tolo tamaiti. Ma o la tu tina. Sa maua mai le sa i linga po se survey sa whaia i le ola ane i New Zealand o le growing up in New Zealand. O ia wha mau maunga sa tilo i ei pe wha pe i teime wha tu la pono i nai. E mātua la tu whanau e matamatai lungo televisa mai si masini. I le mātutua e luto sanga o na api ai tamaiti. I le mātutua e whām. Ma le awha tau sanga i le sa ona puputa tele. O le tai o le asu suenga, Dr. Leighton Hashemi, mai le University o Aukilani o i whali ai. O le ai unga, o tau mai ai, o le tau si sia o le tūla pono taimi, e matamatai tamaiti o mautino ai le lava, o le taimi e momo ai. I suenga mo atu sa whaelo ai. O le lava o le moe e yeso o tanga marisa o na puputa. Ma tamaiti ala i titi atu taimi e matamatai. E masani ai. Le sili atu o le lei, o le lato mo moe ma le ola malo luina. Whaalia Dr. Hashemi. O le whaavaino tūla whono whaingofi o le tausisia le o taimi e matamatai tamaiti televisi mai sti vaiki. A o la iti mai. O fuafuanga e visosoani ai e lango le whaaua o le ola malo luina. Ma tautangi ai le so ona puputa i se tūlanga lau tele. O le saililinga o na ngona muni nei ala soi fua malolo ina le health survey o whaelo ai o tō tele ato mai testia ai. Ma te hebi whātel tali wa ai fo mai o whaawawan whātu plaia. Pa te siai mara whātulanga no le apianga o mahau whau. Whaari ea ministar soi fua malolo ina Dr. Shane Retty. O le uga o le saililinga ma i le whaalinga o la ngona whaata ata e tasi o tausanga. Wa whaelo ai le mana onga mo le whaua o le uli no i unga piru sili o na lele e iai toi fua maloloina o te ngata New Zealand. E iwa afe fitila sumale iwa te ngata marutua, ma le tolu afe ma le on sumale luta mai tap tilingia i le sa i lingo la ngona, o le luafe ma le tolu li luafe ma le lufu wha. O ta wai e to tasti ma le to wha o ta mai tena no fwoi ainga e iei taimi, a e pe masa ni fwoi o na uma mea ai. Se fulu te si ma le fik posene o te ngata marutua e lefa taunuina o la tu mara onga. Mopso soani ma fianga o latu whalongona, a fianga o latu ma fau, ma le whaonga ino whala au pastaina. Iwa te si ma te spaseno tangata maratua,
ai malu te si malelu paseno te mai tira tu e lua su fata sanga e tau sa sami ai pe ai le tele o la fa ingo fala o pai sua e fautu moina e la loana male afo tanga te tua e au sia ta iala mo fatino ngor fa nga yo tino e le vaiaso e to tasi male to tolu tanga te tua o fa singa ina iso ona petele ma siti ai le la tele afo ila to e apia e no foi no fanga pitu sino na maulalo kamau ainga maua lata le afo tanga te tua o ni potia ile au sia mana onga mo te singa le leo o lopo nifo ono le tonguta ai pitu silio na le angatu mo tanga te maori male pastika ila to e ia pia tu mau matangata no foi no fanga mativa e to tasi mo to fao tanga te tua e to tasi mo to limo te mai tu li potia e umi tele mi fa te ai mo se pelo inga mo se fo mai se pa puni e va ai se fo mai e sa faria Dr. Reti e ulava foi numero te sangne o tu mau pele mau lunga ai o ia fia vai il fa tu ngano fai le ngole o la lei o iai e mai ai leo o le o pulenga sa iai e fai nga malo talo ei e taro talong o filfilio Wallace titi o le o black il tau fai no le tau le tamaru wa le kapia le rangi e tu wau ta fate iai le tau le telvo ai e leo fate iai na tu sa ti tiro lantale ni tu sa marte punto sang tu wai ai po tu at poi o se titi luas furu te sanga wa fi ai tama e tau fai no le tau le breakthrough of the year le tau i sa mo tu manu maloi maka telea Will Torton Marie Koyane o le tamata alulus fo wetolo iai mari o black le tau langa o Turin mo le tau longa mai Italia le tau le sa sa ia faria le television New Zealand o se tau sanga tele nei moia ile a waile ile o blacks ile teminei ile o se mea le sa ia mafo fo wina e va veo iai ai o le tau sanga lua fe mare lu folulua o se tetu sa firfiri o le kapteni o le kapila lo le luas tau sanga ale blues bo firfiri ile au filia New Zealand ila lo le luas tau sanga ile taimi mulmuliane o le lam tau sanga sa tilo ai ile poloka le o sona awala te aloai mo au kilani ma le blues ma ia kolosia i lo la lo papa le North Hapa ma tu de fai to ole uni la kapi a North Hapa o Steve Jackson le fai a onga fa ulu mo mua la o North Hapa ma le fai a onga lango o ye nera o la kapi to ma ta ile Black Ferns i le wa fe ma le fululua sa ave me fai a onga le nei luma a North Hapa sa ia longo i le vai ngo tala le television New Zealand ele ia watu e se titi ia ila to e fit alo ai mo se tope ai paule me sa mana oi o le fia sa ilo so na vano ili tamarasanga o le NPC. O le tilo mamau, ili au sia lo le tamarasanga o le sopa la kapi. Faria Jackson, ili mai ai o le lato fōru tanga mua ma sa vali ese aise titi mare potu. Sa li liu ato i lo le vaenga umo whaia o ma whaia ai, o se taramai titi le nei e a vea mata ta ili lumanai. E ngungu ai atamai, o se tamai mafau fau le lei, ili la kapi. E te ave iai se whata o tongo fuafuanga o se tā alo e iai, ai po se tā alo pui, ma e nā te ilo mea uma ina te milava le nā. Ina o ta alo ele tau amtanga, ta ia longo ai ta mata alo sinia ile mea te tau na tāma mo e anga iai, ma le mea te tau na tuai. O se tāma iai di mea le mawhai, o nai e a o ina, e pia na whaari ai e Jackson. Ai ole aula ka pia le Chiefs a tiro whai a stiti ilelele yolo iai. Ina ua matamata ia le tamarasanga o le NPC o le rapa ma le fulua. I teime ta aluma ia ile no fole au whale reo, ma mana na oa ile mea sa lato tilo iai. Whaalia le whaia o ngā whaurulu Clayton Macmillan. O ni ana ta aluma mua ina o sui e tonu i le palonga Vau Counties Manukau ma North Hapa, i le whatau tino tō sao le ma Hoskin sa tuto Counties Manukau. Ma lato manatu ai loa, that's not too bad for a young fella, quote. E lei toi whaatali ai tongi loa le lātou peki mo ia. Ina o le whirwhiria le blues, ma le mai ai o le lātou whaatinga mo moa. Tā lātou iloa wa lātou mo si tamatala vou. Whaapitoa. Ai o le ulu a ngara kolisia ti la sel. Lea sa onga mata alo la kapi ai, i stiti, ia Miles Hockety. Ai e whaari ai, o le vao tālonga whaitauli o le All Blacks o tau sanga nei. Sa whai, sa whai ai, sa rua toim whaavitai a le onga. Ma sa lango ino ia ia mai sei tamata arsa ratu ta alum pari Hockety o se titi sa mana o fia ve mapai lake ave valele e pena sa tilo ele mo se tu onion tu pasao malele mo o ana o onga ono no so like titi a Semo Junior
o lo a onga fo idi la sel. Tala na na yaso ia tu te umar fin final melelei soi fo ia. Nau paponga maru le tunu le tau tu al sunga se yuli malau pa paponga po pe antane tu line luas to vainga tala le tau mo se pien malu le tau tu no lo tu malu pe fa mawina ya ke lani luas sul tasin ma pan pana lo yai mo lo malu le pos ma fa o le sabili lo tu maungi mai sau te sipo o lo o sulu la a wo po ni simainga o ke lani le so o le vainga mo antai au i le astofi pa uti munga a wo po i me aso antai au Ea, ma le bera pa mawina le astopi sului wa le mapanpana ma lona manu le fia pi sulua lona maulano o le vainga le asporoile ma nei le tau sulu na api me tu mau pole au awa I au ki lani le asporoile sului wa le mapanpana ea ma lona manu le po spun ma le pa baba ia tupo I le tau le astonai ma tango fia fo I api mai tu mau pole au awa le astonai ea ma le bera pa mawina tu mau pole sului wa le mapanpana ea ma lona manu le po spun ma le tolu o le vainga ngā taipale o lo tu mau pale tono tau le so I la tau lo ta pena wasi mai mona ma nei tau watai au pa pena poi ia le aso to nai pale tono tau le sa e o umatato I lontu to pata lopa nei vainga le fiafisi o tato to no I sa mo lo tu mau le pale tono tau sa mo o lo papa pa tiri e mo le wila pa uti munga ia ma le sabili o lo angi ma no si velo pa mo ina mai sa mo lo spro yo ma pana lo iai ia ma lona manu le fiafi lua se por lima os vainga ap no pa to lo pa uputi munga le mapa pa I mai si bodel os vainga ri na wai ka to roto ro ma tau po ta naki mano tu ia lo pa manu pe ia le ngadu po e pa pu ale pati a lo tu mo la wo poi nisi vainga no tu oi pena po ia pe plenty pasar mai kin country kiss por mo spela mo Wellington ia le nau tau pia lono mai ua pa manu mai ua umara tim a me ola fa manu lo pa ti munga le anga et klai se mono no tu o se pa ia la pito la lo sa alen sta venga na tana tau ia wa por sil film malo ta jo no ia por kalame pa nga solo ina ua tu la merta tu taimi full fam ram binute ua te ai le tu lai tasi Moi betul. Amo. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au pu tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Pa apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. A umaloa ona piki tamati a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele. Whapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is full river. Mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. A manrua I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Tavi jula mai su fitu minuti o te ale tu lai tansi la oli ma ponga mo mo taito ia tartono lo mnian manor tato tuno ne poi mai ngala oli le fiafi lo ngatono le vai aso tato tu pa ia lama le lofa malanga le o le tua tato baba ia tu le si ui ole ne poi tau sanga ma o foto pin ngala mo tato noto e ui lama na e monga i poi manu ia tau ngā i fo lao pa moe moe ne saimi. Tau tonu ea fe moe maota manawa. Ai le pesiringia le alofa o le atua e o mai le neia piafi po le neia ori o tātou. Pene iai tātou maputa i lungo pe au mngaro le ea i le tautua pa awa o le Radio Samoa su lima i vatonu a mo. Samoa ma non fo lau. Ma lore pale, ma lore tau iwi, fita i tunga fi au ngā venga, o ani wha pita auli, sa pe ngai fo i masioa inga, fi tāmani whaintaan tau wasa mai ai, pe lamano pai atu e taimi tau ngā ngai fo laur wha moe moe, telo me petore mai, a tātou manatu wha maoni o le alofa, o le atua ia i tātou, o na maua le o le tātou maa losi, tātou wha pe ifo, o i ere tangata o lo manatu mai e leli, ea matali mai i o tō na onga o tātou na ngona, tātou te o atua i i le aso mene aso. E mau lunga ale vi inga e po i le atua tū mau e wha mau, ea ma lor fo lau, le labo baba i atu, si ui o le netau sanga, ia manu iere tātou fo launga, pa i atu lo tō so i fua manu tātou wola i awa lofa o le li, le aso tūni mata i le pepe o Grace Masin Fou, ia tātou au lia, mau hoi stau sanga fau i lea lofa, manang lea lo tātou atua, o lofa atua atua, o lofa atua atua. Mora tātou wha atua atua, tātou te moa i mea sili. Aoni o tātou wō, tātou māsara salo. Aoni o tau pe sili langona, pe sili ai lea li. Pe sili lea li i mea umanama o loso i po. Pe alawa eo i ale poto manata mea o tangata, e ngata. E moni ala upu, tātou te le mwhai asa mea, tātou te oa i lea li. O nā ngare lei mai leo le i lo tōso i fua mana tātou wala. E mātu rupa mā lo mana pāpatai lau tāpo inga tu āsina sina tau a fiafi li so i fua wha mā lo le pane, mā lo le whai tatano. Le lama uwawa i atu, wo atu tātou fo longa. I toi vai i aso le ne tau sanga o lo maua lunga le anga le leo le i lo tōso i fua mā lo le tatano pāpatai tau vivi mā lo le lama pane. Maisa le atoro tātou tunu mā lo le whai tatano. Pe po le openga le menga totofi le tua ma no fa stalo fa no manu o wasa mo ata fa ma no fa tai po ia vi inga le tua ta no patu ia lua le buka patau i ia ma no lava ma puta mai prosper mana ainga pena po ia manuai tu kau mai potni ia ma no lava fa apte nai manu ia mai to ia ta se montafa ia ma no lava fa apte nai manu ia Agnes mana ainga ia pe po ia la tau Marita pi papai ia malo papai Marita malo la bona mapta mai ile ne po ba hengo le fiafi tau tu ala Radio Samoa ila tau umala lo maputa mai lunga le apia polinga ma lunga le YouTube channel alo patene atu tato mama ai ele opor silfia pe la mano pe ato le manino silfia ma lo lama ave tu punto mani la to wa mano no ato pongi fa mo mo tam fai to mani tato seni e la so muri nei to aso nai mo fonga i nai le pili lona tolu e mani tato fa mo ai mo ia me uma tato te fa mo le tua to fo i mai e manu ai la to na tu so i fua mai le ta siva no fa na le ta siva faiva e tato mo e per piem fa po vinga le tua o solo ya maoli ia e le po se me po le tato te tu fesilia i pe tato e o po ia tato te mi tato solo te e fi nau tato te fi nau me moni e tato te o e fi nau e le mpon tato fi nau se mea e le moni ma le lamor silfia tupum te mani o mātua
ai mai se le fanga pa ia se mea moni tato te o ai fi nau ia tau lau le fa moe pe vola tato fi nau le fi nau tu ai o ma tasi ma le lua ma le tolu le ua tu a lon tolu ya ta tolu e manuia a le la vai fi nau fo la maoli o le tu langa le ai te koi le a maoli la poi fi nau ala to i lo la to si le fia o me ao o na fai tai la to mo la to a tato nunga o la to dum na idea tato te o fo ia pongi fa moe a le to tene la o nisi o la to pesili la ngona efte na ia nisi o nisi le o awai o nisi o lo iai o lo ia pa manisi o tato o lo pongi fa moe ai le la ma ta alam tanga ile le e ona fai le o fai unga i tu lang fa pe fautuanga na le Radio Samoa. Aone o tātou wo se me le mo mauti noa, tātou wo e pongi aktu nisi o tunu, tātou te iai, tātou te o iai, wai tu sa uma tātou le lofo le ni. Ai aone o tātou wo e pongi se mea, tātou te sila fia mai noa, e le moni e le soi fuama le ola i o tātou, nei popo ngāti ai tātou sai mo ilum, ian tu pesili ai le ola ngono o tātou, a le tūlanga nao lo iai solo te anai maori, ave a iai tātou, tano fo ia manuia no latou fa a moe a wone fo ia latou se me mo ia wa afi no fo ia fanua ne wai nei ia la wa so au te ronne sa ngai ai pa langim tu langa esim tu langa pe ala pe mai maori ko fo i mai mata fanua ko fo i mai ai se o tuan ana la tam fai latou nisi o tu langa o lo sila fia tama pa la o maori e a mata ma to e urutaia o Māori o lata si le pere me tau no whatau nuina. Ia mana lato fo wha moe e whatu tua, fo lato i lea tua, tari mai lea tua lato wha moe. Ai minute tanto se el programa a Reto Leola. Omi te tonu lau o luau Baile pepe se ne ima imau A fifi mau luo le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se whaala i titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Ese papasa ole masangi ai usi o kwale masangi se kila vale no rola acho ole na ona cho fo ya le na se fa fe aku ile mekta luau ulo pelu au pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu ko sel si usi unge ike i o feu ele ai o se masa lo salo le palu se mi lava inga ile kalo o se ki ole mea ato o ka angulu fo i male samoa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Ua te fiu E wha tali Se palu sami Se pau mai le langi Ia pe whaere ka koloko Wa outo e ole atu ilo utama Si o atu nuku bele o Samoa Wala ko mo a mama mai o tanga Kai la au ale au sai Koe whaasai no mai ole mea moni Ka mea ai whaasa mo Se moa tunu pa umiki na se suo wha Ko mori se talo tau ma se palu sami Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami Tale lava Ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai He Tawhia ai
se me ole ko i se ki o esi ma se vai sa ia nga ma fa ma to le ma sa lo sa le pa ku sa mi nge u o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le me si ai ka ko sa via ai i se pa lo sa se via ai i se pa lo sa mi ta le la ai me ai papà Langi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Masio uloto whaanoa noa E a umanga ai atu isia o Samoa Ulenga ua whaasolo atoa Me whaamai po i ua tau leinoa Ai ona ua e tamao a inga ile oa Tumua pule a inga mana tawa Tanga ile sami ua so o le masa Toe liu liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia fia O nei aso a whainga tale soifuanga Anoa noa lo tama fau fau I nei mau tala ua sala lau E ua tatoe o oia sa paa pau pau O le malo mo tangata lau tele O tangata po I le pale mene Ke lango lango mailo tatou sai fau tele Ua pule a ina mana tawa Tanga I le sami ua so o le masa Bread of life sent down from glory Many things you were on earth A holy king a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ano la tatu tudo le foi aso le matango le aso o te fie fa filo ia te oi ile suafa manu malo tatu le fa o Yesu o le rengas full fitu fa upeluas full ono o lo il fa punga fa pe na faia foi e ia ono uma o tangata ile toto tasi ia no nofo il fonga ele uma lava o na tu foi tau sanga na to fia ana mua ale upu mo o ile aso le nei fa pe ia e malie I lo whaasino manga. Wailo, o le tūlanga na te iai, e kere sau fua I le larorangi le nei, o matua, o lo ainga, o lo nuu, menga ke iai, o si o manga na sila fia le tua, ngai lo le leia le tua, ia matua e kalawhea ngai, ma le si o manga e talawhea ngai ma oi, o matua, o lo ainga, o lo nuu, o lo watunu. Tu sa foi peke sauri la langi nge kiola e ke le lopo ai luta ma. Wa ngista ngata la me nga solar ka ma le lopo isita ma. Ya e ke lo
Peke whangau mai fo i se mea whapena ele no nofolo ta mamalu tina ai ue whangau mai kero o le tua lava o le finangalo le tua wa lai o nga e whangau mai e tā ua oe i le tua. Ele ngata ina tā ua i le tua whaasino manga ia pe o matua o le ainga nga ki o la e ai a le me sili in tā ua i le tua o mea o lo nationality o le akumu o nisi tangata ua le fia ia kumu whangau mai ai te le tangata Samoa ngola e Samoa a wonge isi akumu ua kupeu mo musu e whai lola tu Samoa ua mamā hoi mai ai o le pisa ki oi lo kako Samoa e tangata fui a oi mea kumu mai i lo mamau maa se kako Samoa se pie ka ngofia la koku i la loia i Samoa o isi fai tangata kwa le fia ngofoa ua o e wafo le koe fia ka ua Samoa e risi ali inga ngofo i nei matonu ia sola e sila alu malanga le no la kua sola e overstay kia i ngai whangau maltonua e la kua risi o ke inga kala ngofe mai whakula sal ue sola mai ari e kia isi ke ngia masiang whangau e he mai so le ai ka i kakua uleko ke le koe fia fo i Samoa mele iai po le harko inga ngaluenga i ngai mai pe kai la pisi ngai po le harko inga ngaluenga ia kia kasi al mea kaua o le ngofo ingu ese le koe ngofo i Samoa ngofo ingu ese e le ngaka ingo i Samoa i stangat a o isi fo o iei mo onga se vai mai la tutal ai mongo ka le whangau e ai po Australia po Perkangia ai vai ia tā ua ia te oe lo si o manga le nei o lo si o manga ngei nai ke iai o lo ainga o matua o lo watunu le nei e leo ngi mea filfilia oe po al mea bongi lava e ke le filfilia o matua e ke le filfilia le ainga ngai ola ai ke le filfilia le kungu ule ke ngofu ai o mea umanga o fuafuanga poto ma le mamana le tua ina ia whaatau nu wailo na fina ngalo ia te oe so le upula mo oe le asur ngai au e ke mo i isi si o manga au foi e ke ingo si o manga le na e olai awa ele unga laso o le tua nga watu ia te oe si o manga na e ola e ai o matua o lo ainga talia ma le loko fia talia foi ma le loto fia le tunu ule nei wa e whanau mai ai ai malia nei yo si o manga o le siku nei e ke malia lo yo si o manga ia o matua lo ainga lo nu ke lo le mele awhai le tua o le ai malia foi isi mea uma ma enjoy isi mea uma ai le malia lo i mea kau oe ma si o manga kau oe ke lo e ke le malia i se mea le lalangil nei so le lu ila mo oe la sul nei talia si o manga wa vatu e le tua mo oe le tua fa fitai lava si o manga le lei e au mai mo matou e wina fa le tonu si o manga o nisa ngata e le unga le aso matou fa fitai o oe lava nga designinga mea maku ke o mai ai ma mea matou tenu nofo ai ina ia vihi ia lo swafa Yesu amen.
soisa Wigaga ole pili saua O Yesu lo ula fitaga ia fa I say o te balos Be a so le de tai Lau a fioga ta i ba Be a o la go na le fa a vai Taua bale fi dau pe ia o bawala si Yesu e olo uali o te fia papu ila lo le paolo lo do foali Te fia papu ila lo le paolo lo do foali Yesu e te fia te pa ile pupula lo do foali Sifong Mario suliveta korene Yesu wana ohe lava Pamaya tuene tato programe areto leola e pe on pa fongon marole tonu Te pene ne pasta la pa le kopa moli pa maroma pa tai lana au ona te pene ne po nei por klame te ton lamu tato fifia pa ponga pa rongo le opo le ola sulu yo tato bail mam lama yo tato wana tato fifia te lia ta yala sili lea ilo to so fo mo tato wona pa le nganga moli pa maroma pa tai pasta la pa le kopa ele speneno nei por klame spa pon po le so tai au pe atato o lia ile lofa malanga le lo tato tua te mi tu lai mai los por minute ta le tu lai lu ta lu spa pon ar tua sunga ya se yuli umlau yan panga solo po le tato program se pa ia la male tu lai fa fats me po le fionga ya le ato se be Aaron Harrington male sunga ya Isaac Paunga ia la to po i tua pe ona masani ai to pa tano pa to tua le wa uli ma fonga mo ma tai tu pa tar pa tu le nga pa alo na yo tamana yo tina o so mo tu pa pensa la mana pa na witi ta no pa lava ta to fi ta to mo ro nga to no ba yaso ya me se o to va ai to le tau wa silane e papo mai o lo maota po lo lao to sula ia mo ia o le manulu a wole to tusa male manulu sai a o manulan mele wi o mana ia a e mano cielo tino tato fio fengan venga le ma se to e pa ier ke minge a o na fia e o e o ka ko ke o lava e pia ga go mama ai mantango fiore la le sulu la ai nga po io e se ngi singa se ta ru fa la me nga ya ring fa la me pa lang ma ko yo fa la io ko fa au di ma ko pa ke au ne e fa pe po io ma lo dai ne fa la dai ma lo la le mai maria cha pi ma dai nga fa chai ma lo la ma lo le va mai ya pena po ya to ya ta se man tapa ya ma lo la mai la to ma pu cha mai po ne va ngor to tu re radio sa mo su lima i va to ru amo ta to va ma ya tu si u ne to sang ta to fia e fo lau fa ta si ma le ta to fa mo ma ya i me ta to fia sa va li ma le e am tau ta Yesu lo ta to sa e bi ai ia ole baba ya tu langa po eno fo afitano fai fai ole luo onu moi
koe fia. Ia nene i o le lua lima. Ane pai mai o i ngā whaka ako e ka kāna i pēa whaapea e whaatonu ina nei le to e whaatūnanga ina ma to e whaane lea tili ia no whaanga e mai se fōi ia meo whiwa i ai railway lines o i e whiwa i ai meo i o train. Ai tā nofa, mana tua e so le lei a le tawhai fio o i nei ao te oro nei, i meo train, e wha o ngā le ngata le mabano le atunu o se isi ngā ngano, o le anga ngano, o le anga ngano. E look forward o malatou, a waipo i o e poe e o paka natou ta abale, o tau sāri me e poe le train, whaingo fia lenga poe le train, e anga i le ngā duenga, e toi fo i mai fo ia, e piki a inga. Ale mera le na ye apa ngei na ai ka ofi train ko ko ka kana le lua o lua ngo se i mako wa ko ka penga i le fa mo so ngano ka no fa so i o ngo bingo la fa o ngana no sa e ke malanga ko ai lo mota anga i le penga wenga e ko fo i mai halo sa o le ila le mele sa se pe ile si pensingi e lusu kana ele e afu e anga i le me penga wenga le me pakai lo sa ia ma le me ke arwai train anga i la unga wenga ma le manga ke le so sa anela pa penge e pa muta ngai se kaimi o i luma ia la sa un yaku la ko professor fa ia ongo le saunga le mu e le va pe o la fa ia ongo le mo le saunga le mo se me le ele se me fa pe i ka se le ngar ka ko fia saunga le mo i tato uma e po le train ka ia mo le fia fi o le train e o al kaimi al 24/7 al train e o le po anu le la po e al train South Gully City pretty much place po e mai ka ile le pono le town ia ka ape mai ngā train alu train na Rowan Kong alu train West Auckland ia alu mako South e po e uma mai ka City a o ngelang polok o ka no fai le traffic la le la ia lungo le wala ma ka ki o le mkwa mka uki le traffic le la i lungo le wana. Ia, ngonga kua ia o kapa e pao tau tane le iai, i le vapeo se mea la, a tua tu wane ai, mo so ane koko mo lunga, mo so ingi sikuna. Pau alu, pamari sikimaro, just relax. I le se mea vapore, ngā le sau whae ai lalo, ma pau file mu le alo fore. Pau le, ngā le mea ke popole, a vape ke popole ai, o le hale tari, o le kari ai ke mo, o le popole vo, e le ia se kari file mu ke mo le popole. E kupo in fala velave u ia ngalo ini fai unga le lei me o le popole le se mele lei ia ai pa mai si ia fengo fia nga ia o ke le popole o maga ko ai ma popole li e ma fai me ia nga le popole la so liva viru te ona tano le tu lai lua sa pongo o tato tana ile tautua sunga se yuli umala onena voy a ver por ahí
Seiva, lama oe, la mena sama amani, uma, vanga, soe fifiai, awa, seua, pula bala fica, sama, sasao, ele foi liba. Sole, eva mali pese, balon fafonga Samoa, balon foi leva ile musika, Radio Samoa number 1 New Zealand akoa, Simpson, Bala watu na mamano na pasese Lato we fufu molo pai mai bala ngali molo isia pa moe o aukilani ini sila O sauni ne le pai mai bala ngali fitu tolu fitu O tau fo ina fa mabayatu ainga O wo mai masani Ai mai se tasi o pele ya te wai O wa ole o toi mamau se tai me na fufu leo le pai mai bala ngali Ale pole sia mo aukilani ini sila Pa mabai loa i ainga Ia manuia le pai mai bala Ua whainga tāna whātofa Songi mai ai ai ta
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. 5 minute ona ta excuse me. Ta leo le tulai lua ia ona pa ponga le mano le tunus pa ponga le tautua sunga ya se yuli malau au natu ila ulava ngana ma tango fie ia on pa o leo tato por kam se pa ia lava le tulai fa ta tono ro manu ia mano tato tono o nei vai ngale fia fio le solulu o nga tono le yaso le uta to ia le solus pulo novema do ono fa tai le tua ilana pole fa so ifua to so ifua tato mo pe manoa ma puta i lungo pe nganu le ea i le tautua le Radio Samoa so lima e va toru a mo ta ue o mato roto lau tapo inga Samoa e ta ue o mato roto o po monia fai vai tapo ia e manamuia fa tai Samoa lau tapo inga mai se lau pengarong pa ia le tua lo fa no manu ia wa Samoa mo atai fa mano fa tai tato vava ai ni tau fiafi o le nei tau sanga nua olua fa tato e te panga i le amatanga ma nei o le nei tau sanga nua olua fa e maopo tau pinangalo tato roto i me tupu mai e a fe moe fo longa i mauta malawa ai tato te tari tonu ai le alofo le e lef siningia le upumonia fa maoni ale alofo le a mia nisi atu orto o te le walo na pinangalo o lo fa tua o lo tato fa tua i taimimu tato te maua ina mapuna pana ia ma tato atua i le li e fa ton fo lau lona lava ngang pa ia so ni sili le mo tato ne fai mai e lo stangata le tua e pepelo ai e lo se atali o tangata e sala mo ai o le nganga lava ia so ni sili le o tato talo iai fa apitai ai tau tō rua ina lo tau sa i fua mara tātou bona le wo o manei awa oli po nei tau fiafi o le ngā tono le vai aso lua o lua pa le waso lua sifuru novema ia sangami ia i pēa lo tātou tua i lona lofa malona angale lei toru minute o na tāreo o le tu la e lua ia o na papunga le papunga o le tau tua se yuri malau Joanta se umantapa ea kimu marko piko Marietta ia mano la tai ia ole na Cecilia Duatutu ia malo mai merpone kusar ka ko a sina leo fa tai malo ma mai sin leo ma ai ngalo patu nia poi puanga ne fiafi ia lo fatu Marietta malo lava fa tai le ma mai a mai tanto beselea ia ponga lea o tau tua se yuli mla Safa pele lo tai tutino leva vai esse e malu e fale suli ole le tama futanga ia so etele Atama bae e pio taloto le tama futanga awane imangoto awane ngalo eli ilo utamua manui for my life la ufanua wale osemo a oseu somoni itale tufanua o inu lo fa maoni
ai langi I o lagu whanua Malo taitolon sa ia fatalo fatu tapo ingala tinu ilini foi uli ia o se fa poponga foi ne tala ia wala no tapo mai tala tomua wa mai anele hi koi o la ali sila sanga ore ai to tele to mai te fia ai tu sama sai linga so fo malo roina taloga o la mara ia wala se kiti le kapia le langi ele fatu ia la to te roina o ia fa fo mai il fa lo telino ni tala kili le pili o se au ngani lea mai le sabali te te mau le hikoi a o pai lu mor par meni Wellington le sonana fi mai foninga mai o le mea tonu le nai fa onu tupu mai ai o le ali sila sanga o le ai nei o partia le National ma New Zealand First o la tu falia e la tu teleto e lango ina le feita ngolo na lua o le tu la fono to fa ofi le Treaty Principles Bill a David Seymour Act Lesa ma poi so vale te le hikoi a Maori ma le au lango. A petai e toa we umiatsa dai me fa tali te dia il fa nga solo AI. Nei lo le melo mana na oile au te. E se li ma le fast food wa fitanga te te sa ta pa ina le vave to a violetu la fono. Il fa fono mo fa tonga lua ina ye vave fa mutu ai. Ina o mai ar fa tonga mo le pili. Wa wina tu ne le committee filfilia le ole a fa longo ai tal sanga tan talo tele. O na fai ai leo ni ala tō whautuanga I le parlemene I li poti, pe te tau lea tū la whanu tō whaofi o na whaawa wina. Ai a po ani tō teu teunga, e mo whai on whaia. O na komiti o whamasnonga, o le ala tō taliaina ne ia tāsanga te sisia e whātoa I atu. Te iau lia leso fito I Januari. Ai o le whai ungo Februari, e mai ai tāsanga tō whafonga. E ono masina o iari whawe mo e whai ai ngā sengar komiki I nei tāsanga. O le Partial Act wa email ya tune ia na aulang lango e ta pai le whaio la tu ta sanga te mo le tai a David Seymour o le minister lango whaio whamastonga o e whalia o le committee o le ava noa lea mo te umo ni sila e whaari ai o la tu langona I le whapewhea o na whaaliwina le pili I le taimi o e nei o le Partial Greens o tusia fo ia la tu te iala mo ana aulang lango I lungo le lato upenga o whamtalanga, le pātio lo te e le apili. O le pānemia Christopher Luxon, o ia tu o le komiti o le whamasnonga, pe o le iloilonga le komiti fiflia o le awhai titia I lalo mai leo na masina le umi, e iloiloi nei le tu la fono. Ai o le teitai le pātia le Labour Chris Hipkins, e pe ona te te e le pili o I tā ua, e le mo mia le tele atu se teime e iloilo ai, ma I tā uai, o le awha ingo te ngata sāpai lumo le pālemene, o whailo ai o lato langona. Ai o le temene o le tamatai pai pula le pātia Maori hana Rafiki mai pe kalak. Sa whaari lona langona I le haka, le sa ia whai e tono le pālemene le vastu wai. Le asili e ma le whitse lau miliona sa mātamateina I le kelope. O le tamatai pai pula sa ilungo le porokalame whasala lau le morning shift podcast. Sa whate ia ina o tūli matia te ia le kopi o le tūla whono tō whaaupi o le Treaty of Principles Bill a David Seymour. O le tu la fono sa pasione non fai tongo mo di tono le mo fono e le so toffi le vasto right a pitat o se ava no le sa ma o le to mai fai pure pito te lo le parlemene e fatti no ne haka a o ia stai wina le tu la fono to off ma dia mai bi clock sa le so no na tu na te fai le haka ma ia ta wai o le li so ate ta e le parti ya ra wiri wa kiti sa u ai fu na te stai wina le tu la fono ma te le haka a pitai o le tu la fono sa tu li mati ya te ia Sa ia I loa lava e eisi pasalanga I whaono whai ia te ia peo le tau sanga I wha mano lai. Ma ia tā wai, sa ia sairo ina le tūla whono, o nei le aise winga ia te ia. E nā le luas fulu I tūla sa pasalai mai pi Clark, ma I te tasi o wa inga mawai u wha momo wina nei le talanga o le pārmene o ni sila.
O ainga mama tua e fata oto tula fono mo teime mata matai ala tu fana lungo television mai si device. O fa laudo ai le ola malo loina pedosili ona le leo te mai ki fa solongo teime mastani e momo ai. Ma ora am fa na fa ti ai po ile la matia ile so ona puta. O se unga le na se su penga fo. O le suenga ma le University o Kilani ma le University o Lontona. Ta la tu fa ngai nai fa mau ma le lima petit lau to su ma le tolo to maiki. Ma la tu tina. Sa ma o mai le sa i linga po se survey sa fa ia ile o la ne ni sila o le growing up in New Zealand. O ia fa mau sa kilo e pe fa pe I te me fa tu la pono inai. E ma tu la tu fa no e mata matai lungo television mai si masini. Ile matu tu e luto sanga ona api ai tamaiti. Ile matu tu e fam. Bale afa tau sanga ili sa ona puputa tele. Ole tai ole suenga Dr. Layden Hashemi. Mai le University o Kilani o i whali ai. Ole ai unga o tau mai ai o le tau si sia o tu la pono taimi. E mata matai tamaiti o mautino ai le lava. Ole taimi e momo ai. I suenga momo atu sa whailo ai. Ole le lava o le moe e yeso tanga morisa ona puputa. Matamai te la iti atu taimi e matu matai. E masani ai. Le siliatu o le lei. O le lato momoe male ola malo luina. Whaalia Dr. Hashemi. O le whaavaino tu la whono whaingopi o le tausisia leo taimi e matu matai. Tamai ti telemesi mai iti maiki. A o la iti mai. O fuafuanga e visosoani ai. E lango le whaaua o le ola malo luina. Matautangi ai le so ona puputa. I se tūlanga lau tele. O le saililinga o na ngona muni nei ana soi fua malolo ina le health survey. O whaelo ai, o tō tele to mai testia ai. Ma te hebi whātel tali wa ai fo mai o whaawawan whātu plaia. O te siai mara whātulanga no le apianga o mahau whau. Whāri ea ministar soi fua malolo ina Dr. Shane Retty. O le ugo o le saililinga ma ile whaalinga o la ngona whaata e tasi o tausanga. O whaelo ai le mana onga mo le whaawa o le uli no I unga pirosili o na lele e iai toi fua malolo ina. O tangata New Zealand. E iwa afe fitila sumale iwa tangata marutua. Ma le tolu afe ma leon sumale luta mai tap tilingia ile sa ililingo langona. O le afe ma le tolu le afe ma le fa. O ta wai e to tasti ma le to fa to mai tena no foi ainga e ei taimi. Ai pe masa ni foi ona uma me ai. Se fulu te sima le fik posene o tangata marutua e lefa tau nuina o la tu maronga. Mo so ani ma fianga o la tu fa longona. A fianga o la tu ma fau. Ma le whaonga ino whala au pastaina. Iwa te sima te spaseno tangata mātua, ai malu te sima le lua paseno te mai tira mātua e lua su whātau sanga. E tau sa sami, ai pea ai le tele o le au whaingo whala au paisua e whautuina. E ila loana ma le awha tangata mātua, e au siata iala mo whātinonga o le whaanga yo yo tino e le vai aso. E tō tasi ma le tō tolu tangata mātua o whaawatengaina e liso ona pepekele. Ma sitia I le lato ele afo I lato e apia. E no nofo I nofo anga pitu sino na maolalo, ka mao ainga maua. Lata ele afo tangata marutua o ripotia ele au sia mana onga mo tau singa le leo o lopo nifo. O nore tamuta. Ai pitu silia o na lea ngatu mo tangata maori mare pastika. I lato e ei apia ngatu mau, ma tangata ele nofo I nofo anga mativa. E to tasi mare to fao tangata marutua, e to tasi mare to limo tamaitu o ripotia. E umi tele tele mi whāteli ai mo se peilo inga ma se fō mai. Se pāpapuni, e wa ai se fō mai. E sa whāria Dr. Retty. E ulawa le fōi numero le tau sanga nei o lo tu mau pēle maurunga. E o ia fia le vai. I le whātulanga le whai le mua le ola le lei o iai. I le mai ai leo o le lei o punenga sa iai. Le whai ngā malo talu ai nei. I taro talong o le Filipilio Wallace e titi o le All Blacks I le tau whau ino le tau I le tamaru rua e le kapia le rangi. E tu wau, ta whate I ai le tau le te levau. Ai e leo whate I ai na tu sa ti tiro e lantale ni tu sa marite puntu sang tu wai, ai po tu at poi. O se titi e luas furu o tau sanga wau fi ai tama, e tau whau ino le tau o le breakthrough of the year, le tau I sa muamatu manu maloin maka te lea, Will Torton, Marie Koyane. O le tamata alulus fōwete o lo iai ma le All Blacks I le taulanga o Turin, mo le taulanga ma Italia le tai au le Star. Ta ia whare ai le television New Zealand, o se tausanga telere nei moia, I le awailea I le All Blacks, I le teminei, e le o se mea le sa ia mafo fōwina, e vaveo o iai. Ai o le tausanga lua fe ma le lufo lulua, o se tetu sa whiriwhiri o le kapteni o la ulo kapila lo le luas tausanga a le Blues, mo whiriwhiri ai le au pilia New Zealand I lalo le luas tausanga.
Ili taimi muliane o le la mtustang. Sa tilo ai ile poloka le sona wala te aloi mo okilani, male blues. Ma ye kolosia ilo la lo papa le North Hapa, ma tu le fai to ole uni la kapi a North Hapa. O Steve Jackson, le fai a onga faulu mo mua la o North Hapa. Ma le fai a onga lango o ye nera o la kapi to mai tai le Black Ferns. Ile roa fe mare fulua, sa avei me fai a onga le nei luma a North Hapa. Ta ia longo ile vai ngo tala le television New Zealand. Ele ia watu e se titi ia ila tu e ki alo ai mo se tope. Ai paule me sa mana oi. O le fiersa ilo sona vano ele tamarasanga o le NPC. O le tilo mamau. Ile au sia lo le tamarasanga o le sopa la kapi. Faria Jackson. Ile mai ai o le lato fonu tanga mua masavali e se titi mare potu. Sa li liu atu ilo le vai nga umo faya o ma faya ai. O se talamai titi le nei e avea mata ta ile lumanai. E ngungu ai atamai. O se tamai mafau le lei ile la kapi. E te ave iai se whata o tongo fuafuanga o se tā alo e iai, ai po se tā alo pui, ma e nā te ilo mea uma ina te mi lava le nā. Ina o ta alo ile tau amtanga, ta ia longo ai ta mata alo sinia ile mea te tau na tāma moe anga iai, ma le mea te tau na tuai. O se tāma iai di mea le mawhai, o nai e a o ina, e pia na whaari ai e Jackson. Ai ole aula ka pia le chiefs hati tiro whai a stiti ilelele yolo iai. Ina ua mata ia le tamarasanga o le NPC o le rap na mare fulua. I teime ta alo mai ai le no fole au whale reo, ma mana na oa i le mea sa lato tilo iai. Whalia le whaia o ngā whaurulu Clayton Macmillan. O ni ana ta alo mua ina o sui e te tonu i le talonga Vau Counties Manukau, ma North Hapa, i le whatau tino tō sao le ma Hoskins sa tuto Counties Manukau. Ma lato manatu ai loa, that's not too bad for a young fella, quote. E lei toi whaatali ai tongi loa le lātou peki mo ia. Ina o le whiriwhiria le blues, mane mai ai o le lātou whaatinga mo moa. Tā lātou iloa wa lātou mo si tamatala vou. Whaapitoa. Ai o le ulu au ngare kolisia ti la sel. Lea sa onga mata alo la kapi ai, i stiti, ia Miles Hockety. Ai e whaari ai, o le vau talonga whaitoli o le All Blacks o tau sanga nei. Sa whai, sa whai ai, sa rua toim whaavitai ale a onga. Ma sa lango ino ia ia mai sei tamata ar sa latu ta alum pari Hockety o se titi sa mana o fia ve mo pai lake ave valele e pena sa tilo ele mo se tu onion tu pasao malele mo o ana o onga ono no so like titi a semo junior o lo a onga fo idi la sel kala na na yaso ia tu ta umar fin final melele soi fo ia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Toi va ponga mai le tunu i le au ina to tau tua le sunga ia se yuli o malau mori pa maro mori pa tailo sunga se yuli o malau ma no tau tua tunu fa ponga po lana tau tua i le aso ata ao pe au le lofa malanga le o ta tua Beta Drive Doctors i le tau longa fa tau i mangele fa Pierre Manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo i matupui o le fana witi o tupui le COVID is fluiva mo i lato is fluon tausanga malunga atu fa pe matupui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics. Awa ni MBC fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua afe lo sumar farm wale balai ole Manuka Rovers i mangele ile asotona i lua se fulu tolo November tele au mai Samoa male Pasifika ole a waile nei fa moi ua mafai ona au inatu ona ole langolango mai company name Moana Rentals The Fono Chimana Wholesale Orders Pacifica Family Health Crew
mana tua le malisi Pacific 7 so le lua fe lusu marfam aso tona i luas futolo november i lunga le Facebook ma YouTube ale Radio Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Rono mana midu te wa te ai le tu lai lua tau tu ana Radio Samoa haoli ma ponga moa mataito ne poi ba henga ngā tono o le vai aso tato moa file mo mai e langa le leo lo tato tua toi fata lofa tu ai le tau tu ana Radio Samoa le manu le tono o ta pe fio ke lope ya masfoi au ki lani manu tu tua o yo tono mau toi fata lofa tu le ngā fa alo pe lavo ma puta mai ai o enga lue ma puta mai lo mota lo lao fa ngan venga ia me se po manu ta wai i o e wai kai me e fai e map tanga tano e anga tu ini se fai tan sang manu pa tai e fa ma lo se ni spo lo pa pong mai lo le wala pe pe ma ni to sa o pa nga inga telefoni ta o le lo le mo le pa sia mo li mai pa i lo le wala ia mau tino o so le tu la fono le ia se si lunga tu la fono no fa manatu lama ia lo fa te lia na me le tu so fo mau lai te tu ai no fa manatu lama te tu ana Radio Samoa e o na o mtu ane le ia fa i lo lungo o awana ia o tatou lava e tupu al whanam lave o na o le whaatamala ia ma le po le whakaringa kuri ia ma ngisi o kuranga ia e puri al kamana makua ia le pautuanga na e mau e tatou ia mele nei ia ma le ia le se tinga ina ia mātua tu wale o tō pengana o tatou anga ia tu i le whaiunga nei tau sanga toi pata lofa tu al maro tato no pata lofa ya Evelina tu monga mane ainga Maria Tepi mane ainga papai ma lola mane maputo mai sina leo ya pa pena fo i tene palata so ken kawa anga yo wo mai anga lo fa makulo sa longo mo pu ya palaka so ma ka kira o le astronei malisi le lo po ai se au pa war pautuanga mo ta longa e le patunuina lo to pa ia mo to man ta to ie o mai mo ta longa ia mau per to vai mar to o lo fi le mu mai mo fi le mu e te mo lo fi te fo i lo mo ta mo lo fi ai a pa ie ni stu langa po le wa te ia te le ta longa e vesia o le au mai mo e le volanga ia tu ia le ta longa po malisi e lato fitu ia alofa le li ia pelo na ngale le mo poi ta alo file mu a mo lunga vi ingone tua e selmana ia ai ali atangi ai vi ingone li ia tampai e faile vi ingone tangata i le poto ona ia mau ia tarton e le o lai se ton unga le fa pet fa mo le li ia matato mo pele on sai esel mo un camera on sai ai mo tangata sorry ai pa te nai le la bala on sai ia wala fai unga to tas o te no por fa le ko pai koko pe pa pele la bala on sai mengio karo ke ngo fa o palu la u pe fai fo le ko pai fo fa ko la we kasi le puka e mo kwa mai se ulo le e pe o le warehouse palu e le puka kasi ia wala ko pai fa ko la nga kasi le buka ia e fai fa le ia le
ia le sosi fole le o ngi ima mafa la o fa ve ki pe nga ele lo fa o vinga le vinga le sosi lo fa ko o ngi ima mafa le sosi o la se mangwe le lo ko al me ale la mono un sai au ke le mala fa mo le mole please alo fa mai ka o le fo ku au ke le fa ko ngai pulle a a pe la le la mono un sai me ke mai mo ka no ngofo lo le fale pe lo ko pai fa ko la e nga ka samya na e mo pa lo pa lo fa tai e tu o pa nga pa yer ku ka fa ko la ya ka samya o mo lo ya nga lo pe ke lo mo le bao ya pe be aku la no le pa ya ka o ma le aso a lu yo fa be si la ku la e mai mo pi le mo me se lo ai filo la fa nga pa ia le tu pe na le ai e po e ai le loto ia pa inga mai a lo ia na yo tato ta ma pa le nganga ia tina ia me se o som tu pa pio tu a sina ta una abi el pa no ia o tato ia fia kama ma fa o ke ko ele ngar ko ke o pe le po ngar pa ia a pa pe na le na mo sa po tu anga taito panu le poka kopai ma ngofo le pana a ku kamala e o fie mai morele ya mangu e fo no aku mor ka no na si le aso nai ya poi le li a mata nuia o fo le aso fa i nai nuia fo komiti fa foi ya mai la to o lo fo li o le fa maongi le si me ku ko fa maongi ai fa maongi e lo ko finga fa po le ara ka no ya o fa maongi le ai se me ke po le ai va pera ke le fa maongi yang pa me lo le o lo i mata o anga Solo mana ona faiva vale olo ulocho Shemiti e apo o shelia Uamati vale tamhao ainga Talua ila upele Samoa Ola utai mane ola uasoa Fuanga mole lumanai Fusia ita ua ile fea lo fani Moi manu ai atia e mala Le fili lea e tamfa aleanga So o se mea ua lelei Ita mafai Faleanga Noi matale alofa Anamo
Uashili se chashi ya icha Uaha eno ailo tafaiba Lei puvayu wa masaa Ole alofana tefa atumuina Loi matale alofa Anamo oele uma Ele matine yale alofa e matala pea Le fai tuto Sipo Maria le ne polo band lo imanto ana taimi tu la mai lua su fit mura biru tu wate ai le tu lai lua tau tu ara radio Samoa su lima iba toru a mo fa talbati a Cecilia lua tu mai me pone mano kusar ka ko manu lu ko ma ko manu ko manu ma to sina leo fa tai ma mai fa pena po ya Evelina tu monga mano lava fa tai Belina tui maunga marainga whaptai, Marietta pi marainga whaptai, Aiden Vaionga, Manona whaptai, Mano tui fua, ia, Mano lamba, ia, Miss Foile, Pionga le, Jacono, ya pura mangapa, leota ma le, Patuia lenga, leota Mano lamba, whaptai o nai manuia mai o dua, le vaenga le fiafi, me ripa sulu mo ene, ia, Mano lamba whaptai, io tātou, Oa, le li e maua le mawhanwhana. Aaron Sila, peo iai mose, lo fatu mo o ma meipo, ma le no foalo. Aaron Sila, paaptai, ia, lo ptele atu, paaptai, sin leo, ma no lava, paaptai le maptamai, ia, o pese anga, o pese anga ko pai pako e lau. Paaptai e se tango moa, ia, lo fatu, kenge kawa anga i o mai, e se tango moa, ma le ainga, ia, ma no lava, maptamai, ia mai lato umalamba o maputa mai ia ma taria mai lo fata vai mo te malawa leo vai pe yang fasi silanga i pi ang mana fanga le uto nu mai mala nganga pa lono ole fasi silanga mo mo team no excuse somba ta lopo za mo Mana tuara tātou somba o le team no excuse ele astofi o vai asa umalamba le Omek o Tara Music Arts Center ele taulanga whātau i o Tara ele apa leono le fiafi. Ia, pa mei leise tongi sa loko e le kula a koa e o sumai tātou fia mpa marastino whaatasi ia wana tātou soifua mano loina mani ia pautuanga. Whema wai, ia e maua nā le team no excuse e le ono Pāselau Alexandra Crescent i o Tara. Ia o Apoleono, ai lako le Apoleono kai au, ia pa mole o le Apoleono i le apiata. O ne ngalo sau lominga o le tusi o le so ngā. Pātese ai ma le lominga o le maupilipili. Ea, e mawai pa alupenga o Samoa Sipo, tutuila manua o nisi o tare tuu o Samoa, o ngā upu, o mtawha i oi an matai, whaingo whanamlawe e pei o whaihoiponga, maliu, o siosi ngā o ainga, pselipa ingo paolo si i whaanoano, whanangingo e kāne sia ma le tele o le ngana whaanoano. Ia, nā le fits futa la le tau le tusi le wei tātou mana tua ele o toi lima sporu mō le silpia, Pits futa rani tau le tātou tusi whaarupenga, tusa so ngā mre wau pipili, whaamure mole. Ia, nā le ofisa lava le Radio Samoa, tolu ono bātolu Hope o Avenue in Manukau City e Mawai. Ia, monisi mamtalanga tal no e lau fonga fia mata ofisa ele oiva lua no lua silima i vatoro numera. Oiva lua no lua silima i vatoro numera. Pētanga iane ele shopradiosamoa.co.nz. Pai mai e sa ok a tō tino le tamu. Sekia.
Pacifica Connection ta lo lava ta to oi pa ta si I fono ma mo communities ta si I le aspirate nei tala no ina ai ma ta upu wa now heat kits as a sulu ivo November I le tasi I le aoli no fuanga I pa yai morsi le pia te poke Tara Community Center Los Pulu Neu Pray Street o Tara ya kilani o lo fa foe Dr. Rodman le nei fontanga papso tae le numera o rua fitu lima tolu iwa o iwa o le o rua fitu lima tolu iwa o iwa o ia pe I meli mai I le waimaila at pailoafamily.org.nz manengang whāloan le pasisilanga le tumalo si umu ta oto sa me va filfili pa ia fa langinga ia me se o pa ia fa le tua tu lo lama au le nei bala au mo le nei tumalo si umu au kilani fa mo o le vai spo e tau no mai ai le tanto au la kapi fitu mai sa moa mo le fa mo o le malisi e au kilani nei fa manatu atu lama fa tali ia mala fatali atu malauta ta I mo le aso o le maota lava o vai luanga tu inga mala ia le anu nofo ai le au se ia mai a talonga ona tu ua lo lea I a inga e fatali ai le aso e to e fo I ai Samoa tau nu mai le aso sprui va November I le vabeao tātou te wheiloa I le ono PM lo ningo le fiafi mo le wheleo inga o le awapatali toa tusi Loas Fulu Kairanga Street Migre East Sainia Tpaiono Tupola Lafi Oru Tasi over Fitu Ono Lua Fato Tasi o le Oru Tasi over Fitu Ono Lua Fato Tasi po tu tala pa tu la po Orua fitu luo no iwa fitu whālu ono. Orua fitu luo no iwa fitu whālu ono whāpetai. Sātaua I Sāwhanta, o le ae ia I langitupu o upa ia le popo Samoa, a wā o sā lama mai le wau e o I le whawau tu lona lama. I le aba lama ma le whālu alo e tāno sanga ina ai, lo tātou nuu Sātaua I Sāwhanta, le pa ia te maari in pai launga, whāle tua mtausi o alo ma tāma whānau uma lo tātou nuu. Ia me se fōi ni o mātou paolo, mani ngawha e manu ai lo tātou nuu I Samoa. Ia me se o le ne tunu. O le aso na I la salusu tolo November o le apa tonu wina ai lo tātou whā moe moe. A wanisi o fuafuanga e tusa o le tātou sanga mai a lo tātou nuu I Samoa. Tālo atuai ma le nganga whaaloalo lo tātou nuu ue. Ea, mana o mia lau so swani e ala I lo o tau langolongo mai I lo tātou whā moe moe. No whanga I whai ai mōr silfia o le ola le PIPC I Mangele. Tua tusi lua I waono Parkland Road I Mengri. Taimi suru lua I Laoli. Wha mole mole ta pena le mai sau tai tai. Ia wase ponga tau mapa o le aso. Monisi pamtalanga e te fia maram lama atini ai e lelo tala no mai le olu atasi lua li matolu. Ono wha tasi o le olu atasi lua li matolu. Ono wha tasi wha aptai o tamari in whaila unga pio anga o Sātaua I aukira nei wha aptai. Ngai ua umapere. Oi pot, lako umangei apere ia. O leisi tātou Whaatisilanga, whaaturo watu Samoa, ai mai se au ono te tofi, ale atua I so sepatpai tau langa, o pa ia mo mamaru ta oto atu ia, whaalo fisao tupu, ai o le a tau tino atu ia le solo o le tamaloa, whaleata, mātou te whaatala ulatu, male anganga whaaloalo, e wala aupa pitoa, halo ia atu ai, e le pa ia mare mamalu,
i o ainga uma i sa ale i le tu pae o ale tua masanga ia ma le tu pae o ale lukiala pa ia i o ainga sa tu mafono pa ia o lo ainga sa pepe le ngapa o a koe bala awatu ma le nganga pa alo pa ia i lo nuu o toa mua pui paa a sa punge ia ma le usu o ali bala awatu fo i ma le nganga pa alo lo i tu ma lo pa le ata pa fio mai matana mai a au tato felo ai le aso paraile los puro ivo november lo o pa ono ile afiafi numero puro Wickman Way i Mingri East St. Teresa Parish Hall o sila fia o le tato felo ai ma tato tofi fai pule ale bena ale siva mai lava oe i lo loto mama fuati aifo ia lelei mangaia tātou te whai mea lofa atu ai mo le tātou tofi whai pule lava oe i lau whaai. Mai mālama o rua tasi, toru o tasi o iwa lima fitu, o rua tasi, toru o tasi o iwa lima fitu. Sabea Patsy o rua o pā tasi lua toru o varurua, o rua o pā tasi lua toru o varurua. Seu pule whaatali o rua o pā tasi iwa baru lua lima, o le o rua o pā tasi iwa baru lua lima whaapitai. Ele umo, pe koe pasifuru e a whianga o Māngiangi. Mala au whaanono atu i tama whanau uma le whianga o Māngiangi o loo lalam papa au i New Zealand nei. E toi whamanatu atu i la tātou whontanga le aso sā a sau nei. Le aso roso whanau wemalu o rua whane tu lai lima i le whiawhi e whainga le tātou whontanga i le malu au a stredi i o tau Rugby Club Hall wa se whia. Stalo atu lo tātou whiailo ai i le aso atu paina. Monisi wamtalanga i se whia atiri i lo tala noa mai le orua tasi lua warfitu o lua. Orua tasi lua warfitu o lua po le orua fitu lua fitu o ono lima ono o. O le orua fitu, lua fitu o, ono lima ono o, ma le whaano le tele, whawhetai. Lua spuru birute o na tāle o le tu lai, tolu sa whaponga tātou tala, e vai whanoa le ngana peore tānia. Mo le manu o mātua ma sina wa aia e Southern Park School. O le ata o to ia o pa ia ma mamalu sa moa ona o pa ia ua uma ona tofi. Ai pāsi tila atu le a ma tele ma le whaano ano e tawai. O le a whainga tātou whono muli mo le nei tau sanga i le astofi lua su tasi o novema lua o lua whae le tu la apa le wha i le afiafi. I le a onga tarasanga atu ai ma le loto ma o lalo. Ea e mana mia lo a wai ona e tā hua tele le nei pontanga, ma nei ar pautuanga e tā hua tele o mai ka konguki mea pangasi. Whamria le atua i whi au mga anuenga o le nei aso, whaamtai tele, sunga e ia mesne mia, ia marima malu i whai a onga o le masina o aia, whaamtai. O uma, o osi. Mare konga wasi e mai a Spangiolo Pinito sa mora tunu pele o nisi nao tātou. Whaasi silanga i whianga mana whanga pa tonga e kane sia mano ua taulu mara tātou official nei vaenga le fiafi o ngā tono le vai aso. Tātono e le ai ase pai vai asa ma se va mau. Po le ase tau mpai atu e pa ua lei ale sami. Poto tau tai sela natu i ama e ma tele lo toa nganga ke usiano. Ma ngalo lau whenga venga le Radio Samoa. E lelo tala no lau whong pia na mata ofisa le o iwa luo no loa silima iwa tolo ni numera. Tala no le o iwa luo no loa silima iwa tolo ni numera. Pa maana matu nisi o tātou wha asisilanga o silipia tutongi. Ma nisi o tātou wha asisilanga i le tongia. Ea ona maangai ale so longa mungia tātou porklame. E lelo tala no le o iwa luo no loa silima iwa tolo ni numera. Pete su sa o malama le tolu ono pa tolu ho. Pio Avenue i Manukau City. Ia nau silipia le mano tātou tunu. Mana tua le tau o le tātou tusi o le bau pilipili. Mana so ngā ua fitu se polu tāna. Ke vo e saupe mei. Ke rei wha longa o fora ma le fitu su tāna. Lei
sa mo na lima sulkala e le pe ka ngu mo lo ki e ngo ka ngole fa a ko o ke por ai sa fo wole a ko ka e fa a ko se pa le ka ko wo fie fa un ne tau sanga e ma vi i le li o lo fa ma oni e umolo waso e se lo fia ava pe ke alu mo le fa ma oni fa yo ko e la ngonga no pa no e pe la vai bala au e ke ngaru e alu a ko e ku a ko e lo loto tale i pui pa tai ma to mai tale pui mai Hawke's Bay ma nei pia kele le apua kele le pia e a se ko kiki o ko mai Lani Freton e a va tai o lo ma puta mai Singapore konnichiwa kumbang wa ho hayo wai vai Lani o le Singapore me le ki ke ko e le va be ke alanga mai Singapore ma Japan ia e le alwa ko pa singa pa o le vo ngolo singa pa da ba tu la tanga le ali ana o tala va ma tau sia sa pa tamelo palo pa tai ma lo nga lu ne yaso ya lo fa tu ya le ma sa pa tamelo palo nia po nga ngo to ne yaso va po i lu no li kalaki ma tila pe o ya au ave loli au ave pasi au ave train de la mano lo couriers taxi o le upa ia o le ala mo to nga venga nga lue tato ia ele ka fa pe la waku o nga venga na bo nga lue o to te mali im fa la ngo le tunu o alum fa nau pa le tua matau si sa ia fa mia le tua ia o to nga venga o nisi po o company o nisi po o pisi nisi le mamaro le tunu pa pe tai sa ili malo alo fatu malo sa ili malo o pongi fa mo pai mo fa maoni na lamba nga wengo pisinisi o ka waki ngae fa mo le atua alu e mo fa maoni ai e mangwia lama io e a pai wo eka io e mko fa fo ia au ke ika nga adwa le ku mama mo yo Kono kopea i tai Aotearoa Masio uloto a whaanoanoa E a umama ai atu isi a Samoa Ulenga ua wha solo atoa Le wha mai po i ua tau leinoa Ai ona ua e tamao a inga i le oa Pule a inga mana tawa Tanga i le sami ua so o le masa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia O le ia so a whainga tale soi puanga Ei mautala ua salalau Ei ua tatoe o ia sapa a pau O le malo mo tangata lau tele O tangata po i le pale mene E lango mailo tatou sai pau tele Tumua pule a inga mana tawa Tanga i le sami ua so o le rasa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia O nei a so a whainga tale soi puanga Tanga lupo i ua mongati Ua tau lea i po i se mamalu Paata sina i le anga so whaalau whala Ta i e o le tamanu Alamato e sa le whawhao Se
Se manu I o Samoa moa tae ao Tumua kule ai na manatawa Tanga I le sami ua so o le vasa Toe liu liu le whaautana Tangata ia o la male pia pia O nei aso a whainga tale soi puanga O nei aso a whainga tale soi puanga Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tau sio valele. Tau sio valele. Welo valele. Ai moa mai teime. Ai sei la o mai lewe. Welo valele. Ai moa mai teime. Ai sei la o mai lewe. Tau sio valele. Tau sio valele. Tau sio valele. Mr. Tano, Tell, first class na navalele pero Mr. Tenary, hey, pati popo Awa lava na iba mga pelo mashay Sele yaw le sami la follow leo Binga maway fole ang ay mo Singa yem Mama sito mo lang uso Katarina lega sa inyo Josephine Malis Ethiopia Sao Chiao, Neyaw, full mo fika Tumit pio pa may unta Si Shalwon, fay numer lalafang at tano ika Manuna, saki may ya All the dirty bully red wines Really malaganja Pag-asing imay lumalapo po Elava, uwi COVID-24 Elava, uwi COVID-24 Sang Pero vale sang me falele Lolo mai ile musika Falele ai pesho mea Siye nuo wima Yo tapa pe oni apa au Falele nuo le ea Falele nuo le ea So nga papatuloy may lapis na pinatrebo Awa ang galirebo kapiking yung lepali bubo O ba siya may six-checky ay pera Why yeah, mula may wak na yung John Wayne E papating ding-dang, ding-na-ding-dong Vivela dance mo, valili siya imay Sifu isa, tunga po umatu Awala malkita nga tapay o expect Hamang lupus pa, wili dam dili-do Fino ay malaw kalipin, may kamagi mali jango Swelo malaw tahi na mali makuleo lupi Vaaya, unay pia o shalong ngungu Ang mga oy ay o shalong ngungu Elava, wili amasamo Elava, wili amasamo Peme ayer valele Fi ay kakegi Si bakop kapay Loloy may ini musika Valele ay pesyo mea Siye numo wima Yaw takape oni apa au Valele numo le ea Valele numo le ea Attention all passengers, by skipping time, you have to me and Captain Timmy. Like to rock the Lolo may ili musika Valele ay pesyo mea Siye numo wima
Yo tapa pe onia pa au Valele rumore ea Valele rumore ea Valele rumore ea Valele rumore ea Sole, eva mali pese. Malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Tato tama ele o sa tato
te e pe ua langa tatau lori mata ua le uma tatalo lele oa i le tama au mai se kali au ane i matanga Ita ea pe o se lupo po se mamoe Wai atu neile mama Langona lo ufa atarupa Le ai se leo o te mawhaiana o lori mata Au ia susu e lo ufi mata Masongi atu iluma o tangata Sa o talo sia ia le o se songi pa alata Na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. In this update, Richard Chambers is set to be announced as the new Police Commissioner, replacing Andrew Coster. The decision by Police Minister Mark Mitchell was between two top cops, the other being Deputy Commissioner Jevon McSkinning. Chambers is a favourite with frontline police. Andrew Coster stepped down last week to head up the new social investment agency. The boss of one of our biggest banks has revealed her own salary as the company records a $1 billion profit this year. Westpac New Zealand's Chief Executive Catherine McGrath is being questioned by MPs at the Finance and Expenditure Banking Inquiry. She says profit was up 10% year on year, driven by impairments being less than expected. McGrath says there are 4 staff, including herself, who earn over $1 million a year. I earn $2 million, so that's $1 million in a fixed salary and then $340,000 in cash bonus, and the rest is in a deferred bonus. Believe the results from the latest health survey are all the more reason for the government to fulfil its GP support promise. The latest New Zealand Health Survey shows 1 in 4 adults and 1 in 5 children found wait times for GP visits too long. This is up 4.5% and 3.7% on the previous year. General Practice New Zealand Chair Brian Betty says it's concerning. The government has promised to start to address the issues that General Practice faces. We're waiting for next year's budget, but certainly there is expectations that the government will treat the issue seriously. Calls for the government to do more to honour the legacy of the Pike River disaster. The West Coast mine exploded 14 years ago yesterday. The bodies of the 29 men were never recovered. Jamie Cunningham reports. Minister of Workplace Relations, Brooke Van Velden, acknowledged the anniversary by reading out a statement in Parliament. E2's Mark Anderson says it's good the House took time to recognise the incident, but the minister's actions show lessons haven't been learnt.
He says the government is looking for ways to water down the Health and Safety at Work Act when more robust laws are needed. That's news. In sport, Manchester City football manager Pep Guardiola has agreed a one-year contract extension. The 53-year-old joined the club in 2016 and has won 18 trophies, including 6 Premier League titles. His current deal had been due to expire at the end of the season. Golfer Lydia Ko is reflecting on a fairy tale season ahead of her final individual event of the year, the LPGA Tour Championship in Florida, starting tomorrow. This year, she clinched Olympic gold, the British Open, and qualified for the Hall of Fame. Ko's dog Kai joined her at the pre-tournament press conference. Adopted this handsome man at the Mizuho in New York, so it's been awesome, and to be able to share these moments, with my family and my team, it's honestly been a fairy tale of a season. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Pona maro tātou te nuu au nā tātou tala I vai whanua na ngana Peretania. Sta vainga tala ni tau. O lo tu mauru vela pa mawina au kilani. Losu tasi le maurunga lo iai lo tu mau lamba mawhan whana au kilani. Lua spultasi o sabili lo angi mai sa te sipo. O lo tu mau pole au aoa pa mana mara mai suru la. Ile o maa losi au kilani su whana manu lu le po. O vainga mau tae au. Ile aso... Tofi, sorry, me pa uti munga. Awa foi suru iwa le bela pa mawina. Mo anta e ao lo ma lu le po suru ma le lua le sparaile sui e mai poi mana ia le tau. E mai tu ma po le awa le sparaile suru iwa le ma pana. I le sparaile ma lu le po suru fa. O atu le asto na ia o bina poi na le tau e le ni mai ma tango fiel suru la awa suru manu. Le bela va mawina la sto nai malona ma no po es pul martolu to pata lopa si o tanto to no mana tua lau tano tanto ai tau manele antu po no pia ia tu no ma tanto felo ai tanto sanga tanto o talo mai mo tanto tano mo para mia mar capineta le tua ngai le anto si o tanto to la finga mo tofi la mana yanu pa nau o afio anga o mai masani ai ya e mana tua le tanto tano o lo mana tua mai tanto lo tano mai mo tātou. Ia lo tu maruwe pa mawina lusu luiwa le mapanapana. Ia lo pa uti mungo lau pia le taimi nei. Ia pa sa lotu fo ina lau pia lo awa le atu. No lusu luiwa le vera pa mawina I sa mo. Ia malono maa lu ile a fiapi lua se pulu lima. Mai ngai apno pa anto la pa manu malu lama le pa usi timu. Ia lo awa e o mai si ba deo. Kau le aingi maa mo ingai kai waka sore. Sau lunga I whangarei o mai kai waka. O le ngi mā moe, po whi me wo I me sa kere mā moe ngā, la wo mai Palmerston North. Ia na whi mai ia, wisa, hui mono e iu, ia ngā le apu ma le pēa, nau kere nei pia. Ia sa wangi wana nisi o vaenga nu tūtua, ai o lo wha manu e o lava le pito I lano I South Island. Ia o mā nei ale manu. Ia o ma le manu o lu, au o mā lua. Sa wangi nā tāna tau. Ia, mo le siripio le manu le tātou tunu. Ne po I vaenga o le auli, o le piapi, o le aso lulu, o ngā tono le mai aso, le ua lua sepulu, I aso November, lua oro wha, o tātou wha ifo atu fo, le wha iunga November, te sema, o le māsina muli muli. O le māsina muli muli. Au nei over fia, tātou tu maupea, mawalano tātou tsama. Vani ai, e ama tātou wha no manu, le lofo le I wha maoni, mo moni atu tātou wholonga I ona ao la mea ai, mo ona a ao wha manolo tātou te o le whai o ne tau sanga, tātou wha manuia, ea le whio ma le pepe Christmas. Ia, mai seo se tau sanga fō tua I mai, tu mau pia le tele o whaamnianga mo tātou I le wha maoni o no tātou tua. E manuia, la tau runga le ala e non toi wha manatu lama, pe te le fia lama wha mole mole, a wale wha ngā ina telefoni, tā ua, lo le mole pāsia mo li, ia ta ngā le wha ailo, lunga le awala, ua mā nei a le manino, I o oe ana emisi, ai manu soli o tu la pono, ma ai leina o ngā o pasi, ia ua e maua loa I ngā ua cameras a koha nei ngā o pasi. Mana tua pia no wha manatu.
fia ia demerits pointing ai mai lo sing se lau mana tua se lau ye anu mai manga ko ye ngā se lau demerits pointing ai mai lo sing apa pena di mau sala ka i luas polu demerits point le sala kasi ma pa kene le limo fia liman luo fia se lau ke ia ko le piki up mai lo sing ia nga usule pastor pu le maro tu wa ba ai le mela ye ona le pata mana le ia tau se tu la pono mana tua ti mero spawning ai mo pe mo la sala ia ta ambale leo an maka la tu te le cha chinga la ti mero spawning a leo ngai do le la ta ambale ngai ko ma la wala kamala ngai oi la chance mai lau ti mero spawning ta mo ko ngai leo au kama an maka po ia nga lau me no pe mako ai le cha chinga oi ti mero spawning ai ngong pa manatu mo ta to uma oi pa manatu mo ta to uma ke uma moro le sengele yo Christmas lo fan tai to pe la bo ma bu me ke la mo tu oi to no ma lo fa te le atu malo ta to no tali bui my Hawke's Bay pa tai Lani Fritton pa tai pe po ia pe nise ta abili pa tai pa tua mano palo pe nise ta abili alo pa te atu malo mo pa miana pa tai ele maputa mai seta tango moa pa tai tele lama sina leo mai lato umalamba Evelina tu imonga mai lato umalamba misi swapa ka pe kawi lo ka sa ku pe pa misi lo swapa i Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua ole va ainga o so singa se pe amana o mia fa tino fo I matui pui o le fa na witi o tui pui le ko witi sfuluiva mo ila tau sfuluon tau sanga malunga tu fa pe matui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so va no fa tino nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa taftafane o le falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics Matau te whaia ni fo aroile aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental ai ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whapea wins quote I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O mana umie oe po se sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. E silia ma le se lau fala oloa I Samoa ma whai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni ma oloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E ma whai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēr le pili o le vai isa o se taimi. Anga I loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Hey! Dole General, so gas gonna buy. Yeah, gas ari guapo. Kia le mea. Nue ma ilalo. Nue melo lima. Nue ma ilalo.
le música o kako se le fai meika ale ua ye ma sole ua o ke le oloka ba ai le o ke ngau ai a kiri ai o e fa pau pau se fai fa ale le mai foi o au nei o ke le koi foi a o mami foi le o si ba on ka ko o ke le koi ka Kau whaamapanga wale wako pe ia lai marunu an wakua kambanga pole ava ai ko na coffee table ia awe ke aruanga e me nga ele pusa aisa ke wakiki ako awa pe kau mar pusa aisa inga va pela ia sa vol foi mo to foi masasa io e le sa kamil milo ko ngo sitting room ia ngo polalo ko pe lunga au lunga pe ia lu au kapa pawal me nga io nga io me ka nga sa mali luma sa mali kua ia ngo polo lalo ka ma polo le pu wa ai lo ngo polalo a ko su le ulu ile suai marsa ka kalo ni ai pa i lo lalo ai lo le vai ka mapa ia va ai le pe fai kau kus pa ia vai pole ale kus vai ka waso lo e ka le sia ngias inga ka ngale pa makala yo mo po ngwa pingo fia ngai pa makala kus pa ia o le moso ka inga mar kamale ali o prince kamale fai manu sa mo prince wa fiwa vit ia sa orkala ko inga le kuru le siku langi le fiwa vili ko ngale washing machine le mela ka ni mai sole akali mai la ni masinka ema ka ki ya ke muso ka wa ku e ale fianga ke fo o pele le mai ya au le mo la ka mo prince yo e mala o ku akali mai la nga ya fa ku la ya pero ko ma kanga le e le vai pa ma ko le vai ai se fa ya ma ka pai le a se panga le vai au le mo la so ka inga ma prince a ko vili mai ia longo vinga nga pai le ko ki maka malanga upenga o ska o mo Casabets at Blinds ia le lo tala no le o iva lua fitu o iva fitu iva o le o iva lua fitu o iva fitu iva o la to telefoni nga landline nga la to ia pe kango sa o le puller kamo brains ia nga pai ta lo brains o mai o ka lusi e o ponga por me nga io wai mar sorry ko mar lamma brains o lua o ni malua i batasi lua o le o lua o ni malua i batasi lua e pai lako fale ngai o tau me le mau male KFC ngai ai ia lako foi kangisa e se sulima ka lai pai e sau KFC ia o le nga kani aska mo prince ia malako
Palelai kai Great North Road Henderson, ma Great South Road I ngai o zo. A lelo tala no ya brain sile oro lua, ori madua, iba tasi lua, tala noi tulanga umalava, maua moenga, maua California, maua ya laisi poem kurang pape, maua so se mea pale, maua la California, sawar kasi o lus pea urus ai fonga o ia. Ia o kau sili me kau kai leo, el manos, nasi me manu wa yo au. Seki alanga. Loa pitu o iba pitu iba, o lua, o lima lua, iba tasi lua, kanua Prince le taudua le Casa Bear te Appliances ia I West Auckland, ma South Auckland, o tau Great South Road, ma Great North Road I Henderson. E esa Great South Road, ese Great North Road I Henderson, ese West Auckland, ese South Auckland, e manino I ke fo'u alak. Patalo bantu I leu so ia, tawa I malu, ma le tausi antai, ma le nofoalo I mangele, no vatu, o veo I lua pasi mangi uka poai. Vai ka ko ave pasi. O akere me ave pasi ka mingi. Ave pasi. O le ako, o mantua fo I run about fo I o sa o aso I o sola. E mauru lunga va be run about. Ai koe ka ngai ngai la I run about. O koku sa le leia, ma le awara kere ke ala kwa e aru sa. Kama ave pasi ra ia. E le o koe hoi kula pongo e kaunka milo. Kaunka milo ape. Kama e o kua o sa o e mai le ki ngi la ko pas. Sorry. Se ka ko nga o kula pongo mi milo le pasi o nga po e koe ka o ko ya o e. Ia le me kaun fai. Ia e alu kula pongo le pasi. Alu ka milo le round about. Ku sa pe ma por for. Ia o fa le nga pasi o ma lo so. Ia lo patu. Patu tu fine ya pata pe anto lo Francis male ainga I sa tu mflofi lo patu po sunga to ina ya pe anto. Poka sa nele ya manusia pe po sunga to ina ya taise yo apo male ritua ya sa e pa ka sa tu mflofi lo te antu sunga ya o ya pinelu san masa pinelu male ritua ya o rita ya lofa tu moto malava ya mse po so swani kalesia katoliko ya male sungale tau simtanga renga me kisi ko mo ha ko me tisi ina sa tu fluffy male o chi lofa tu moto mai sala to ta to no wo mai masani a inga lofa tele atu ya ma lo fa maungi o umar pisi renga ko pisi ma lo la vale ngaru due yo e lo se vi inga ra ka ko ma no ko mitia tina da tu sa tu ma ngai ke ke mai renga la unga male po ya Moses mai ngumela kasi sa tu mo filanga ilanga se singa renga la ku ku ya pa tai ka le po ma le la unga mai ka mai sa tu e lo se vi inga ra ta to ya ma lo nga lue ma tango fie me oma a vel vi inga ile tu te vi tu le mai lo su tasi ya ma la bi tu te ale tu la to lu ta le fa ya mai po le sta tu su ya no fo le fiona le a toa Sabea L. Harrington ia malesunga ia Isaac Paunga e oe a fe mai lo le alofa o ke alofa I moto Fool
Mario insisto fale moe yo e afe mai lo le alo pa ka le afe mai lo le alo ke fiu fai kau le tasi o le afe e o ina la renga pa ko yo lo pa ngal maro le tato tonu e afe mai lo lo pa tai Marietta man via la vale afi pa tai Marietta ma lo la vale ma puta mai e lo ko ma puta to ma mai ma lo le va mai ma te lieno lo pa ta mai to mo to lawa Anton Tony pa tai lo la bauso ma lo la vale le ma puta mai a via po i po puanga le po e fiafi o le mama ai tu langa le iai ia le va e o for pengar nga so le maka ukia o le naua no pare sa tu ia ma o le va e mo le muli ma le pale le lo Christchurch o le ono se lau tangata ko iki a o le pit se lau o la o te no pa mo ngo pa pea ka no fai i le ono se lau po le ono se lau mon tupu va e mai i le pare pengar venga le wa toa le fia e le leila tangata po ia tu lo to pa ia mo to manu pe no patu mo wo o le se fulu tau sanga o le lo se fulu tau sanga toru se fulu tau sanga ia ma ila to po ia le wanga ia tu leono se fulu mo tu lo au to pa ia mo to manu tau tala ma pa lolo wo lata leono su lima ia na usilfia umane winga la tala leono su lima tau sanga ma wor pinga o baenga nei tangata la ia e anga ia lo manatu o nei tangata po ia poto a to le baru masina o fia ele ia se la ngona fo le e fa muta va peranga venga o aru mar fia o mauranga venga e tausi ai le tina tausi ai le fa nau e mese o me fai le ngata o le tapua i tapo inga o le baayanga isa mo me fai tangata la ia o balu masina ai fa muta mai pole tausanga pole lua tausanga tolu tausanga fa tausanga e maka kia ia o to tas e lo no fa mo ma po le baayelen so lo Christchurch po le masinga lente po le tolu bayastan wai o vale ono se lau o makua fa me kwa shoka tangata e le se la to fa tawina o se termine ta puni ai wa o se company o le makaukia i le ola ai mai se o lako profi ke mo ai le tau sanga so ola langi ya pa o se pala papa ki libo so ola langi ma tu tu a oim tu lang va pena ai te i la mo sa wa ba ke yo fa me ke au sabar ba ko ku si ya oi fa me ya la kum sabar ya kum ko ku si ya oi ala pengan wenga ko sa le wa ba ku si ngai fa ilo ai o le ba ya so le ka pung yer ka por pengan wenga o le ase la ngona ya te oi toro pitu ta si lima i va toro numero bala mai o le ase la ngona e o apa pe o ka ua pe o au le wa o lima masina wo ka pia koi wo o le lang tu lo le ngana pa ngai lota fia sa i se ngan wenga e tau si le ainga ai mbu lo ngan wenga ai mai se le pa mai wa ngase le tau sanga wa i for tau sanga o le apa muta tau sanga ai saulitana ka pungi ka pengan wenga ye ko fia vai aso pe ko ongo vai aso o man ngi ka sanga pe ko lima vai aso ka ko wo ko vai ngi tau sanga a le wa mo ma tala ko akur kusia oi ke alu e lau maroi mata i tono lau ta bale ka ko wo o me ko langa nga o le si wingo lau tala old days okay ka kalanga e old days sai ia redundancy e o ta se lau afe monia ka i vasulu afe pas fulu afe pe apa pe todos fulu tau sanga pe ngai ke le yo se return va pe ke le yo o se ko pe sa pe menga ma se o mar ke me o la fa no longo is kan ka ye sa mo la ko redundancy sorry pe mai lima suru pe o merenga mo o va e mai ma ko i tau sanga yo ma vai ako por todos fulu tau sanga tal boy ale tau sanga la nei a va pe ko suru ko sanga kai mingi sorry e la ke mo se lua feri o la pe o fori kairo do ko yo e lo ma no si i le tu langa o lo ia me nga ta pa pe o le ka pungi va ngalo e le ko e mo la ku langa i yaso ia a pa pe ka pungi va ngalo nga o lus pro ko sang e mangingo anga e pe o pa tau lo fali
mea ngā sai ai, sa manui ai po nei o tā tangata e mongi au o uma, anai lama ko pe kang lima ai. Se I whaasoa mai ngai mi, whaasoa I se lima po se on tātou se atu lera proklame penka, mena se awina atu ngana pera, tānia, tōru pitu ta se lima I watoro numera, ia whaasoa mai ai, I oe, lo fia he wadi ua le whaanono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The famous writer George Bernard Shaw said, "When I was a young man, I observed that 9 out of 10 things I did were failures. I didn't want to be a failure, so I did 10 times more work." You know, all successful people sing the same song and say the same thing.
What counts most is how hard you work. Luck is what you make it. You simply have to do the work. As important as a good education is, it does not guarantee success. In almost every kind of career, there are successful people who have no great talent or training. But the one most important thing they do have is the drive to keep working hard toward their goal. There's nothing else that can substitute for hard work. Even if you naturally know how to charm and get along with people, or if you're naturally smart, you still have to do the work. And if you don't have a lot of natural talent or ability, then you must work harder. Did you know that a good worker's best friend is time? He learns not to waste or misuse his time, because he knows he kills his chances for success if he kills time. The great inventor Thomas Edison often worked when most people slept. In fact, Edison almost never slept more than 4 hours a night. He said that too much sleep made him lose time, opportunities, and energy. Of course, most of us cannot do that to our bodies, but we definitely could learn to make much better use of our time. The Greek philosopher Plato said that it's very sad when a man spends too much time on things that are not truly important. So today, why waste one more minute of your life? Just ask Jesus to forgive you for not living the way you know you should. Then ask Him to take control of your heart and life. As your Maker, He knows how to help you. Start working hard so your life will start working right and successfully, just as He planned. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Yesu e sili oe. Se pong Maria Aleluia ua September o tau. Pamaya tu waile tātou proclame a winatu na ngana pere tānia think a minute. Sono papaponga po ile aso a tai ao pe a tātou aulia neanga le leo lo tātou matai. Sono lima minute ona tātou le tulai wha, tān wha. Papaponga sa tau mai po le penga le tu ya Miriam malala toa. Tātou tala mai Australia, suia po leo le no 4. Ele pionga ni a taua sabea Al Harrington ma le sunga a Isaac Paunga ia ai o lo o whaisinga maro longa ia ta tono lo man wia na manu o se ta to tono o ta pai fio a te ronei ia me so a tono e mau ta tono lo wia lama ia fo fuanga tangata marana fai de aso ma le aso fa mo o me o ma ta to fa mo lo ta to tua pe lava anga ia le tangata so fo tātou te ne mwhaia se mea. Mana tua, tātou te mwhaia mea umane whaatasi mai o keriso. Tātou te mana tua pe o ia iaso umano tō soi fua mana tātou. Wala, tātou patu ia tali bui, ia, mano lama le eva mai i oe. O Iraq la eva mai leo pa ngai sore alma mau sore. Iraq e so o masiamang. La koe le isa e ruko e po i mai. Penise ta bili tua manu poalo pa tai e a paila bo manga ia musika ia le li gato eva via o lo pa o le baila auxilio so fu mo le tangata o le fia Marietta P pa tai ma no ma tu mani aso pa ia pe pole ai ia ma no la pa mai pa ia pole ai o le longa luenga i zila o mai no Australia. Ia, whaaktai lava mole, ofo mai papa ia pule ai. A pera o singi ngai ke pa mai. O la uatala ele papeo ke pako whaaktai. I manatu mai fo lai fo e mai se tu lano fia fo ia sia. Tu mari o le turu mai Australia fa mai o mai no Australia. A la uatala e leva fo inga o ringi. A pape ke nei do fa o ngana tā la a ukirang. I ke nei do fo i fa o ngana tā la i o i Australia. Ai ala ko ai ngai e pai e ia lo so i fu morga go vol e fa penga po i lo ngai ke le kau se mele le po fa pe ai te loa possibilità la i New Zealand e ke malanga ko Australia se lau pa sengi ke lo po possibilità ka marga ai le loa so i fu de ta la ngi silo e ke lau po o ke ngimo po ke le lo pa ngare ta la Australia ia ngon kwa ku o ka pa lau pilinga ia pa Italia na me so i fu mo na te pa tai pa ia pura mana ainga e va me Australia le so ia au Dominico ma no tau ne yaso e man via pa ia lo fa te le atu ma no lava ele malo le atu ule ma puta mai fo ne yaso le wa o polisi u la tau tu le ne yaso si o vai po ko ese me o misi ke o waru le uma so ko ai po okay. Siaki mo pe se por kala mele i pa tonu wina wa wele umaru ngai pa maung yo mai la se be ma le pa ia se be Arlington ma sionga kali ia Isaac yo mai amakare dia la wo i New Zealand fa ya o ki dia ko e por kala me o le a uli ma fongo ma taitu ya po mai ya ma no pa tai pa tala pa sunga pa ngai nga ya balo angaro pati man patu ya wati le e pakasa e va claiti manukau lo fatu mo lua man via po longa venga sungre o ya malua papa ni sa man patu ya Marianne mo to umar pakuloia pepe ai mai al ka ko ya lo fatu mo to umalaba ya mission maro le kalesia pata lo fatu po ile sunga pa ya onga wa ha e man via on favor sunga ya tito o mai a fo i ha o tau wina sa iei fiti sa
tau mwhai lesi lua mre apa tau sanga langa masters, ia pāptai le tua le ua e marunia, tito la sunga pia onga, le o tātou whiroa i marfatua ia. Le uta, ia la wastai mo la tua, i po tātou mautanga, ia la po ia tu e whaonga e whaia onga i tono kanana fo, ia pāmnia le ria, ma lore pale, ma lore tau, ua e manuia whaipa ole on sai, ia ma pāpane pale, ma wai mea uma, ma lora wa, tito la sunga pia onga, pāptai leo tātou whiroa i, ia, me se pole malo le atu nuu, pia lava o maputa, mai ai, o atu nuu e mamao, moli atu pa malo ma le whaafitai, pera mano pai atu, e le lava la whaafitai atu iate o tou, ono le malia o le loto i lau tāpo inga Samoa, lau sani mai, o lau whaamnianga, lau lango mai, lau tau ta lia ino lau whaatau waa i maota ma lau, tonu lau sā, para pingadwanga, tā mua i lau loto. Tāno i le li ia sa atu manuia o le atua i lunga o le mamalu o le tātou aturo, mai lava i monga mo lunga pa ia se o pitu titi, lau pangad venga tutofi le atua, ia manuia le fola tala ia maua ni a nganga, mo ia malona malo, paaptai ia polonga sai lima, ia malo lava paaptai, malo lava ma pelnise o sobale, ma le a inga i manukau, ia lo manuia po ina i o lualo i Australia, malo lava paaptai, ia, sa mora tunu pele, ia, la lava sta un pai atu o taito, pape na lava e poto o tau tai sele na atu, ia ma, la lava sta un pai atoa, ia antu o liu sa, e pisi ale sami, pai mei poto o tau tai sele na atu, ia ma, moni pa maoni. Le asa ngana o le tau tamari uso po utu le ngana taito pato, ese a taito maro le tunu, pa ma ngalo le au ona pato ba. Ai pusia pe tātou le whanwhani o le whina ngalo le nāro tātou tua. E lava e maputa mai ai, ma e la ngona mai lo whatau waa, ta pai whio ke lope, ma nei atunu, lo whate leo teito. Ma lo tusa le li so tātou manuia. Manuia, ma yasa pa ai o le tātou po launga le ne tau sanga lua o lua wha, mua au muli au lo tātou tua, e le tātou po launga. Taito taloto le au ona soifua, ma ia. Goodbye.